Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat masapul mo, mare. Bigbigatan ngay may ka. Agsingira kaon, Marilena. Ay nawaw! Inbagakmat nga ano sampay nga urayan, maray. Naa, aginggat ka anaw nga agur-urayak, maray. Ayan nga nga rod nga iti maaramida, kat awampay mo nga rod kwartak. Unay kan, maray. Binarat mo lang nga rodan tilakok. Pagurayan dakmanan itinabayag. Ay, makauray ka kadibay. Makauma ti agur-uray tapno amaw. Nagkari ka idi abayadam adagaws. Ngamnay, awang magayam. Nagpatingga ka lang iti saaw. Na, grabe ka, may. Kaslasaan tangag gayam iti kasta nga raramidam. Malogi akmet ano kasta akanayon, maray. Nay, di ka madanagan. Tabayadak today tanga utang ka. Ada pagbayad ka. Agam aguray ka pa ya. Kasta la kanayon. Ay, pangaasim ha. Di mo dadaulan ti ardaw ko, maray. Naa, siyak pa ti agad jas ita. Kasi ka lang arudan ti ada utang na. Ay nawaw. May sasupot man at tinapay, Jenny, nakong. Anya pa ay nanalina. Day talaang. Ay gayam. Agbinbinog kayo mat kanina na Helen itay agsapa nana. Hang, wala, tasaan mo nga min ang makaawawat day jay ababae. Nay, apay mat. Anya ti diyo nagkinaawatan nana. Oh, kunamlan asino mo nga agsasaaw. Manulaang mo nga jay utang ko kinkwana. Nasurok asa nga ribulaang. Ay nawaw. Ay kat bayadan yung aminan atap numalpasan nana. Amom, Jenny, nakong, uray kayat ko abayadan, awan maaramidak. Tasaan pa'y asimang puti kwarta nga ururaya. Bayadam kano ti utang mo kinimanang. Nanang, hindi pa'y may saldaw a drama tilingdinggan niyaw. Wen atay sumatiliw-liwak. Napigsan sa amot unay. Mabali na pakapsutan niyaw. Ay nawaw. Sakto laang mat. Napiksamot nga ibagbagam dita. Ang mga nagreklamo na giti karnuba. No agreklamo da. Kaya't asawan day ta. Napasagidan da. Anya? Gusto laang ti kasta kinapigsana. Tapno mangag mo lang dagiti kumarek adina ammo ti agbayad. Barat lang arudan. Tiwad pa'y ngagbayad. Anyat ko na yun, nana. No anyat nangagmaw, isuday jayan gardaw. Mapangkaki di jay garden no ada aramidam ijay. Di mo pakibiyangan ti aramidak ditaw, ita isumat ti ragragsak kaw. Ni nanang mo. Ni Helen tagdengdengag iti dramaan niya. Isubot nga pa'y subakat. Ay, nawaw! Nakapikpik sa mo unay taradyonan. Napigsa ayamat. Sa tulaan mo't iti panagkunak. Mapan ka man kay iti ayan da, dulpaw. Apay. Ibagam nga ikapsot na basay. Utang is utang. Kung kuna na mo ta drama, dengdenggan na. Ha? Sikalatan ti mapanitayan ta. Kumarim mo't san ka di. Siga na. Diyak kaya ti mapandita balay da. Ang mga noan niya pa iti maaramid ko kang kuana. Ay nawaw. Iti andi agapungay. Basta. Anta ka diti di yung nagkinaawatan gagkayam. Ay, aramidong latan ti bagbagap, dulpaw. Awanan ti adu asalud-saud. Bayam, tagdengag iti drama no kayat na. Hindi ko matibibiyang mo. Wano, mapaspasagidan kamutan dita. Ay, saan At dun sa utang mo, adak amma. At tuyon ti sukagat gatangan nyo, Nana Helen.
Agyaman aklaunay, gininakaw. Mas daawak man, nana. Ay nawaw, anya ti pakas daawam. Uwan ata, tunggal agdangag kayo iti drama kat may papan iti utang. Ay wen, talaga agagara dayjay. Anya? Tapno mangag tigayim ko abarat at iwad nga agbayad. Kunaklakit, di nun alpasan day tanga isyo yun, nana. Kasano ko maamalpas, di na maamuti agbayad. Day talang agpaisaw, nana. Iso apasagidak man, bareng makarikna ka agbayad metan. Mano abulanan nga agururayak itibayad na. Naa, amo nga agdengdengagak iti drama. Gusto nanan. Pag inanain nyo mamutila pahag ti kabalayo ha. Ta drama may papan iti utang beton ti kanayo na dengdenggen nyo. Makauma. Naimbag ka pa, ita mauma ka. Jedad duma dita, di daamot mapasagidan. Na, adon sa magkaapayo. Dayjay alina ah. No adda ti utang na kinkananang. Mapan mo singirin ni Jabalayda. Saan nakastapin na sagid amin. Hay na, namin anumatay na siningir kaw. Ngam talaga atiwad nga agbayad. No amok lang akas jay ti aramidon na. Jaklat ta kuman inlako dagiti lako kengkwana. Ay nananang, nasaysayat lat tano makisarita kayo maringkin kwa na. Saan kita tay tagpimpin na sagit aramidin nyo? Di mo man pakibiyangan ti diskartek si kagardaw. Amok ti aramidon. Hay, nalpas mo lang ti drama nga abangak. Agpada kayo kan kumarim Helen. Masapol anak ka loudspeaker wag dengeg kayo iti drama. Ay, wala. Ha, sa anak apa atew iti dayjay ako marek. Nya, Marik na kay apas pasagidanak. Babaan ka dagiti drama adengdenggen na. di drama may papan ka na kita utang. Isuma ka na yung tidengdenggenan. Ada utang mo aya. Ada utang ko ken ko na. Nasurok asa nga ribo lang may ngam no agsasao ka kasla itarayak. Naturod pa'y nga agpasagay. Tay sumamay ti pasagida. Katugangan arupat kwarta ken awan respeto na iti manugang na. Ha! Kunak to pa'y kat. Iso akagurguram ti drama adengdenggan na. Tamay sa kamat nga utangira. Umayak man nagistambay dito'y istormo, Jenny. Ay kauwan ana nalina. Intugot ko ti radyo. Ay nawaw. An-anon nyo nga itaradyo yung nana. Ay, adda abangak a drama, maipapan iti katugangan akagurgura ti manugang na. Ay nawaw. Hey, dinggan tayo ah. Bareng mangagmulaang dayjay a Helen. Ay oo na yan. Imbis asimple lang ti di yung nagkinaawatan, padakkalan nyo matan, nana. Ay wala, tasaan mo ngamin a makaaw-awat dayjay a babae. Ti utang mo nga minti makagapu, nana. No agbayad ka, di mayat, awan tirire. Hey, awampay nga ron ti kwarta nga ururayag may. Kat no nabayag matpiman, an anagururay ti gayem mo, nana. Agbayad ka mat nga minan, ta isupay mat apagpuunan namanan. Ay, at tadakan Gina. Aday ta, mangrugin ti drama at kayat ko adenggain. Nurse nga minti kayat yung para kan ni Joel. Aha! Si Kagayam, ti agdengdengag iti drama. Siyak nga raw, apay ka day. Apay ama siya pula pigsaam. Apay, napasagidan ka? Ay, drama laeng mo dayjay. Ay, wunan niya. Kasla si kamo laeng jay bida iti dayjay a drama. Kagurgura na kamat ti manugang mo. Saan ka day? Agbayad ka kay di iti utang mo. Tiwad abarat. Aday ka. Ha! Siya ti kalkalabanaw, ha? Ay, gusto dayta, nana Helen, nana Lina. Ha! Saan ka kabutang? Daytoy mati para kang ka.
na ikaw. Di ko nam ka day kat sanak abumalas. Dayta nana. Nakababain ka dagiti mablabas. Pangasiyo, ta saan adito istor ko ti pag-iskandaluan nyo. Aglisi ka dita, no di mo kaya ti mairaman, Jiday. Ay na, no kasta ti aramidan nyo, di kay latan umay dito istor ko, mangiramraman kayo mat. Awanin nagado tinakakita tinapasamak nanang. Okay lang, nangabak at mutkat. Nadanog ko tingiwat day di atiwad. Ay no, di kayo mabayin ni tikas tangar aramidin nyo. Ilablaban ko lang ti karbengak. Anyan tulagan, ti panunutin dagiti tao ang nakakita itinaramid yo. Amangan mo ibagada bakit kayong ngam awan mo't manak nakem yo. Oray pay. Na, No amula ang day di alina ti agbayad, di awan ko mati parikot mi ita. mapan kayo di balayda, tay jay kayong agsingil. Tiwad nga ron day di abarat. Panagkunayo ka di, at masulbar ti parikot yo no agpinpin na sagid kayo nanang, no agkinkin nabil kayo. Ay dawaw, naggapgapuan bakit? Ay, kita lang. Sa dino adita laang, api akastamot ang tangiwat mo. Asos, agdardara man. Ay, wawang bibiyang maudol po. Nagpiwas. Awan mo lang ti may tulong mo. Gusto pang naasip, taguli magkalata. Asos, dahita ti Jack kayat kin kakay. Ay, day tamot ti jak kayat kin ka, dulpo, manakibiyang kalaunay. Agsalsalod sudak laang. Tamangan mo inton madamdamakat san lang akas na ti mapasamakin ka. Ay, kabaila, ti bagay. Sus. Di kan makibiyang. Tamok mo lang. Ano maamuam, kat saan asyak ti kampiyam. Am-amu kan dulpaw. Am-amu kaunay. Makamu ka man laangan. Naimbaglangan, tada kayo ti may gimatang tatadulpo. Apay ka de. Di yu ibabaon ni Nana Lina numabalin kat ibagayo asaan pay langom umay dito istor ko. Ay dawaw, apay mat. Una, tamangan aglaban dan tumanan ka ni Nana Helen dita sango. Nagapad ang amin kat dito istor ko di na minsan kat nagrigat da am anawa. Ano kasta? Tigayam kumari na tinakaapa na. Iso akas de tilangan na nagawid idi na minsan. Ay nawan tata, nakabutbuteng no agapada. Kaslada aso kan pusa. Awan ti agpaabak kadakwada. Naglokon dagiti at tao. Ti utang ni Nana Lina ti nagrugyan ti apada. Tiwod ka nung agbayad. Idi kwan, pinasagidan ni Nana Helen. Bimalas mo't daytoy Nana Lina, aging gaakasta, nagkinabildan tata. Ay, sa panarigat ya ganaon agpada anaturay ti man anawan niya. Ay na, nakunayo pa ay tata. Isu abagbagaan nyo ti asawa yo. Ibagayo abayadan na ngaminon ti utang na tapno malpasan. Amo kon Lina, Anya ti amom si kadulpaw. bayadam ngamin ti utang mo iti kumarem. Anya, Tapno malpasan Tapno awan pag-apaan yun. nagpulong da dyan Helen ken ka, anya. Ti Jenny, tinakadamagak. Nagkinabil kayo kano iti sangot istor na kat. Kasano ko maamakabayad kat awan nga rod kwarta. Ay kat agdiskitar kan Narigat agululbot ko naktumat. Husto tay ko na ti drama. Utang is utang. Rumbang lang ang mabayadan. Ha? Kapasaan tinarabin na kanyak, ha? No way! Ay, apo na ito. Agpakumbaba ka. Taday nga utang mo, tinangrugyan ti diyo na kinaawatan. Ibabam ti pride mo. Kasi katayan ti bidot. Kitaan nyo, ananang. Nagdingig kay ti drama. Pakapsutan nyo. Wan amok daytan. Nasayat mo't no kasta. Na ameris ko dagiti bidot ko. Ay wang gayam, tiksam man ti manugang ko. Ibagam nga ipasyar na dagiti ubing dito'y balay. Sigurado kayo, nanang? Wan, kayat ko ang makita dagiti apu ko. No saan dak akagura ti asawam Ano da kayo siguro ti makisarita ken kwa na? Amangan no mapakawan na kayo. Ngata, Siguro, ipada siya, nanang.
Da kayo ti mangibagang agpasyarda dito eh. Tapno makapagbanding tayo mag. Bayada kunti utang ko, Mari Helen. Ay dawaw, agyaman naklaunay amaray. Adam laang gastusak. Ay, siyak ti rumbangagyaman ken kamaray. Ay, pasensya kan Italaang makabayad Ket tinapatag ako nakabayad kan. Ada igatang ko iti karni a pagsasangwan no agpasyar ti manugang ken apukaw. Kayat ka di asawan day ta. Okay kayon iti manugang mo. Wen maray, Napakawan na kan, Maray. wen maray, kasi na napakawanak mo. Mayatipan na kisarita na kanyak idi kalman. Nasaya mo nga rod no kasta, Maray. Di mabalindaman ay, ti agnaed dito'y balayaw. Wen amaray. Tapno adamo laang kadwami Nakitak mo't nagturong ni Nana Lina ije balayaw manunggar daw. Bayadan na kano ti utang na kinanang. Ay kat nasaya at ano kasta? Naimbag man, tanalagip na? Un nga rod. Dahil dyan nga utang na tinangrugyan ti dida nagkinkinawatan ide. Tihiwad mo't ngamin ni Nana Lina. Naga daw arasun na no daduma. At least ita, adamot basit nagbaliwan na. Uray ni nanang, napasagidan mo, iso nasayat mo tintipan nakisarita na iti manugang na. Aya, Wen, kinapudno na, umay agpasyar da beya inton Sabadaw. ay kat mayat nagadalan da adwa tinapasamak. Sa di naman te papanam, Iti ayan ni Mari Helen. Nagpasyar ka no ti manugang na di balay da ita. ay nawaw, kitaan nyo ang mga no agapa kayo ijay, kat agawid kan tumanin ng agdardara tangiwat mo. Saan na mapasamak da itaan niya? Binayada kung ti utang ko kinkwana, lakay. Awanan ti magkagapaw tapno ag kinabil kami manayin. Siguradum laang. Na, awan da pa'y mo, Maray. Awampay nga rod maray. Ni Gardungay. Napan na ida sinabat maray. Tulungan nakman kiti nga aglutaw. Iso nga ron anasapa ak nga imay, Maray. Taamok nga agpatulong ka nga aglutaw. Igadaman nga rod taniyog maray. Awanan da dumag nga igat mo, Maray. Awanan maray, day talaang. Ay, tinasaya at agawid akpay nga rod, Maray. Mapan ko alaon ti igad may. Dakdakkel nga minday jay. Nabibiit ti agtrabaho no kwa. Tapno makaluto tamulaangan sakbay asumang pati manugang mo. Alaman nga rod maray. Agyaman aklaunay Ay, nawaw! Noan niya tin karim iti padam a tao, aramidam. Iti kasta, maliklikan ti apa. No nailawan ka man a nagbiddut, sika ti agpakumbaba. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
Umadani manen ti Paskwa, mare. Wen nga rod, mare. Parikot manen tawan mo tidakkel a budget. Naku nampay, mare. Nangina nga tati magatgatang itaapanawag. Ngumingi na ti magatang, mare. Ngangam saan mo't nga rod amanayunan ti tangdan tayo. Iso nga ado dagiti kalugaran tayo nga agab abroad, takas tangamin, mare. Wen nga rod, mare. No da tayo apobre, ket talaga nabuntog ti asenso no kastoy laeng. No pay kasta, maikarigatan latta nga i-budgetan ti Paskwa ken baro atawon, mare. Anya ti plano yu inton Paskwa aya, mare. Agluto kayaw. Uwain, ang basit laeng manen amare. Masapol nga agtipid latta. Da kayong hay. Awan pay nga rod, mare. Pagsaritaan mi payla ang kinilakay ko. Masapol ang maibadgetan man ng Tinoche Buena, mare. Ay, bingayan na kaminto. Ano ko, amare? Aywan, mare. Kas itisigod nga aramidin ta. Ibingayan na kaming tumet no anya ti iluto yo. Taalanganan ang makumpleto may. Ang mga nutalo no upat a klase ti makanlaang ti kabailan may. Nanang, adaak. Ay, anya ti gagaram nunoy anak ko. Makikapiak lang. Ay, wala. Agtimpla ka laeng dita. Ada mo tinapudot adanom dita termos. Ada ti gatas dita lamisaan no kaya mo. Ay, wanggayam. Anya ti plano yaw inton Paskwa anak ko. Jak amo, nanang. Ay, nawaw. Apay adi mo amaw. No may papaniti day tabanag, kit nilos nga sawak ti agdesisyon. Ay kabagaan da kami to kan ni tatang yu No, kaya yu di agluto tayo, ije balayo. Depende nanang. May mayat no ti ayan yu latan ti paglutuan tayo, kas iti sigaw, tapno kumpleto tayo. Boring mo't no, dua kami lang kan ni tatang yu nga ag-Christmas dito'y balay. Budget para Tinoche Buena tayo, bakit? Anyat ko nam nunoy. Awatem ti kwarta Budget para Tinoche Buena tayo. Upat tayo laeng. Siyak, sika, dananang kentatang. 500 laang? Ada ka di parikot? Ay nawaw. Panagkunam kadi kat umanay tali magasot. Isumot ti ko na da. Umanay ka no ti 500 a budget para Tinoche Buena. Good for a family of 4 kanumay. Ay, pangaasim nunoy. Saan asyak ti pagpungpung tutam? Agbuya ka nga wano saan, agbasa kay ti Facebook. Agtal na ka man. Iti kinangina ti magatgatang ita, kurang ta 500. Amok kayat mulaeng adda kupitan, iso akasta ti bagbagam. Ay nawaw, siyak pa iti pagpanunutam iti dakas ita. Kupitan mo't asasawam. Nakagatang ka kadi iti iluto yu inton Paskwa, Mariluz? Ay, saan pa'y nga rod, mare? Ay, kaano nga rod nga purchase ka, Mare? Day ta nga rod ti parikot ko, mare. 500 laang matintad nila kay ko. Umanay kanuday chay. Anya? Jay 500 pesos good for family of 4 akon kunada? Wen, mare. Nabuya na day chay, iso nga ipilit na mo't. Ay, nawaw! Patpatsin na mo't ngamin! Iti kinangi na ti presyo ti magatgatang ita. Ay, uray 2 at tao laang timangan. Kan uray di kababaan nga ingredients ti gatangem. Kurang ta 500, mare. Ay nana ko nampay, mare. Pagpanunutan dakpay ki, di ako pitek kano. Ala, di nansa mo amo ti presyo, mare. Ay, talaga adi na amot. Tauray na minsan, saan pa'y anak itsinda day jay. Di na kaya ti maibaon, iso akasta. Di na amo ti presyo. Day tala ang agreklamo ti paglaingan na. Agkape kayo pa'y nanang. Ihagyaman ak unay anak ko. Imayak, ta saludsudak no anya ti plano yaw inton Paskwa, nagkaw. Anya nga tati iluto tayo. Day tati di mi nagkinaawatan iti anak yun, nanang. Ay nawaw, apay mo anak ko. Kasano mo nga men? Ipilit na nga umanay ti 500 a budget para iti Noche Buena. Anya? Ay kano nangi na ti magatgatang ita?
Iso ka no tinabuya na nanang. Good for family of 4 kung kunanakit di kanyakon. Idi nakaungutak. Ibaga naman ang akayat ko laang adda kupit ko. Nalabos mo tantikas ta kapanunutan na nakaw. Ayun pagpanunutan nakpayan iti dakas nanang. Sige, nayunan milat tanta 500. Di balik datayo mo laang timangan anak ko. Adda magkit di basit nga ornong ko nanang. Mabalin anayunak. Ngam di kagurak launay kadya ipilit ti anak yung nga umanay ti 500. Anya? Ay, mangtid kami latakan ni tatang yaw, tay supay. Agkuyog tanto agumatang, tapno adda kadwam anak ko. Talaga asaan nga agpampanunot niya putok mau. Ay nawaw, anya ba ng tinaramid na siya anonoy? Ipilit na ka now nga umdas ti 500 pesos a budget para iti Noche Buena. Patpatsin naman tinaboy-buya na. Dayta nga rod kang lakay. Good for family of 4 kano. Oray duwada lang nga mga kinukurang dayta 500 pesos apang Noche Buena da. Ewan na, talaga kurang ti 500. Anya nga ti plano may tabakat. Nayunan tati budget da. Iti kasta ka ada maigatang iti pagsasangwan tayaw lakay. Manuti na yun ta. No mano ti kabailan ta di isun sa maki di na reklamo ti manugang ta. Manutintin yung kwarta kin los, nanang. Apay ko ma. Apay anang tid kayo pailaan kin kuana, kat adamot intid ko idi na palabas alawas. Mano lang mo di intid mo. 500 day jay nanang. Ti ko na dagiti maseknan, kat umanay ka no ti 500 pesos ano ti buena budget for a family of 4. Gusto lang matintid ko kin kuana nanang. Awanin kupitin na tintid yaw. Ay pakpakawan. Patpatsamuday ta nga ibagbagada. Anya lang mga iti umanayan ti 500. Sige man. Diskarte lang ti kasapulan nanang. Diskarte. No junk food, kan pansit kanton siguro, ti pagsasangwan tayo, mabalin Ay nanang, mabalin ka no nga road. No ibirok tayo ka no, kit umanay ta 500. Malaman nga rod, si kaman ti mangibirok no talaga kamay. At tuyan ti listaan dagiti magatang. Saan kun akinumpleto ti ingredients tapno tipid. Kita man. Si kamatan ti makaamo amang ibirok. Ti kunam kanyak kat umanay ti 500 pesos. Alaman, sika ti ibaon ko agumatang. Iso nga road ti kunada bakit ay nawaw. Iso nga rod met nga ipadas mo ti mapan tapno ammom ti presyo ita. Saan ngamin asika ti gumatgatang iti abastuta iso akasta. Di mo ammot lawlawatem. Di kagsaw iti kasta ta saan pa analpas. Mutoy ta sa ako bag, ta sa akong ti makamo. Umanay ta 500 kunaktumot. Panaknakam nga rod Kaano nga purchase kayo, Mare? Nilakay ko ti nag-purchase, Mare. Anya? Para makita ano umanay ti 500 pesos, Mare. Ipilit namot ngamin ti amuna. Di na pa'y mapankitaan ti presyo sakbay nga agsao. Ay, naimbag man ta kayat na, Mare. Alis to ki di na amot presyo, Mare. Ngamtangay na laing nga agsao, rumbeng laang atakderan na ti ibagpagana. No bilang ag-purchase kayo manan, ay bagaan na. Ta makigiddanak man, Mare. Una, Mare. Datay unto kadananang. Urayak laang no anya ti kabailan nila kay ko agatangan. Una, Mare. Ay namayat day ta. Tapno ammo na ti presyo. Kun saan da ka apagpanunutan iti dakes, Mare. Ay na, makapabanog tatang. Sa dino tinagapamaya. Iya sentro. Kumata ko may tipang Noche Buena gamay. Saan mo't ngay manay ti kwartak? Ano ya? Ti ko na nagiti masiknan. Kat umanay ka no ti 500 ngam saan magayam. Inaramin ko amin na klase ti diskarte. Tapno makatipilak. Ngam kurang mo ti 500. Na ito lang mo ti ginatang ko. Kaslasan po'y anagudwa talistaan ni bakat mau. Talaga saan datang?
Kurang mo't gayam ti 500. Apay ba't ngamin na patpatsin ti bagbagada? Day tangarot tatang. Nangina mo't gayam ti magatgatang ita panawin. Man-manong ngamin nga grocery akay. Entun sumarunaw. Kita ang pati presyo sa pangagsaw ka. Saan nagaputakas to? Kasday ko na dahil patpatsimutan. Pagpanunutan pa'y hindi tinakas ni bakit mo. Anyat ko na, lakay. Imay ni Nonoy dito'y balay itay. Kuan bakit? Naggabukan o Jacinto. Ay nawaw, anyat inaramid na ijesintraw. Imbaw ni bakit na gumatang iti pang Noche Buena tayo. O di nakagatang dagayam ay. Ay saan mo ta nag-text ti manugang takanyak? Kurang, tiginatang tiyanak ta. Anya? Amangan no tinisting lang ni bakit na. Ay, di ka mawatan lakay. Nagpasentro ni Nunoy. Ngamusan ngay manay ti 500 pesos sa kwartana. San pa napuno di sa ako bag na adakkel. Da- Inukas ta. Talagang imbaon ni bakuna. Nasaya mo nga ron ano kasta. Tapno amo na mo ati presyo. Tapno amo na tilawlawatan na inton sumarunaw lakay. Anyat na pasamak, Nonoy. Apay ngay, saan mo't anap no ti sakubag mo? Day talaang ti ginatang mo? Day talaang mo timman na yan ti 500. Saan mo pa'y mo't akinumpleto? Ado ti inlistak ngam di mo pa'y nakagudwa. Talaga saan ata kurang kat nga ron ti kwarta. Imbirok mo kumamot na. Impadas ko. Ngam talaga nga ron kurang. Namuk lang. Nangitugutak ko may ti extra kwarta. Ita, mamatikan? Amumon ti presyo? Wana. Ingkabisadom ko mati presyo ata ang mga nuinton madamdama kat ibagamanan nga dakup-kupitek. Narigat ti mapapabasol kunak tumot. Kutsurin Kamalik dahil dyan. Mare, kumusta ngay? Si Mang Putin nila kay mo? Si Mang Peten, Mare. Ada ginatang na nga iluto yaw. Kurang ti ginatang na, Mare. Saan pa'y anakagudwa ti sakubag? Kurang ti 500 pesos kuna na adagos idi si Mang Pet. Ay, husto tapno nakita na ti bagbag ang mare. Narigat nga min ti agsasao. No di daam mo ti husto a presyo kat. Nakunampay, Mare. Kunak no agungot itay tabagbagaak. Ngam nagpakumbabamot. Kapilitan amare. Tanaamuan akam mali ti lablaban. Umanay ti 500 no puro a junk food, noodles, kandilata ti pang Noche Buena. Una mare. Jay kumamo disente a Noche Buena mare. Maminsan laang mo't iti makatawan. Iso amay mayat no tay disente kuma. Amok matkit di, Mare. Jakman nga min amok kadagiti masak na no daduma. Saan mutten a realistic ama ko na dagiti ibagbagada. Ay, naku nampay mare. Di dan sa mo ammo ti presyo, isu akasta. Nakasagana kay ka din, Nanang. Nay, da ka mo gaya mon lows. Nasapak nga imay, tadagasan tayo pa'y ni Mari Ophelia, Nanang. Ay, saan da pa yan nakagatag iti pang Noche Buena daya? Saan pa'y, Nanang? Ay, sige, urayan nak nga rudbe ay tagpulo sa kaon. Kunak tumad lang sa gana kay tay, bakit? Ay, jak mo amaw amasapat ti manugang ta. Mala, awanan ti ano asaw. Agpulos ka di dahil tatno makapagrubot kayaw. Alawain. Ay, lus na kong agtugaw ka pailaang, wain. Ay, agtimpla ka pailaang iti kapim dita. Taagkapi ka kabayatan ti pananguray mo kanyak. Kumusta? Nakapurtis kayo matlangan, bakit? Ented mo kumaamin na resibo iti manugang ta. Kauwan, adaamin kan kwa na. Isaw tinangidulin, ta ipakita na kanaw iti anak ta. Gusto tapno sana panunutan ni Nonoy nga dakup-kupitan na. Ay kauwan day tala 500 pesos sa pang Noche Buena, ti pag-apaan da. Tanak mong tumad nga men.
Nalaka mamati. Bareng sa anon ita lakay. Adamo tin resibo. Kana mo na mo siguro ti presyo. Tapi nadas na mo tinag-grocery. Bakit? Simangpot ka magaya man. Ninanangay. Nagawi dan itay pay. Kumusta? Kompleto ti ginatang ngayon. Una, atto iti resibo. Ah, Ay nawaw, kita atap no di mo panunutan nga ada kinupit ko. Ada amin ditan. saan na masapol? Bakit? Awatom kit din ta idulin mo. Ang mga no inton madamdama ket tila man ibagbagam ditan. Ibagam tumanan akup-kupitan ka uray saan met. Pasensya nga minon na bakit? Bidot ko dahil jay. Nasakit nga ta ti mapabasol tapno ang mumlaang. Ay no, awan pa'y dananang kandatang. Bakit? Awan pa'y nga rudlakay. Awan text daking ka? Imawag ni nanang itay. Inton malam kanu ang makaumayda. Ah, okay nga rod. Parche mo ta manok tapno mailuton. Awan bakit? Agin na nakaklabit. Ayon gayam. Mapan mo alaan tinating nga order ko kin Nana Silvia. Adda ditan, iniyag ni Nana Silvia itay. Tata, ano nyaman nga tanti pagsarsaritaan na giti dwa? Amang ano si kamanin na. Ay nawa, siya klakit din nakalayon ti pagsarsaritaan na. Una, ipilit mo magkano nga umanay ti 500. Nagkamali ang arutatang. Nagkidaw ka kada iti pamakawan kan bakat mo. Nalpasan tata, naipagmanta na pakawan na ka. Kapilitan atatang. Saan naragsak ti Paskwa kan baro atawan no di na mapakawan. Ay, ito sumarunong nga may sika. No, di mo nga min patsi na dagos. No, dati mangag mo. Sa nagaputa yung bagada ti kasjay kat patsi mo na dagos. Kaasila ang di bakit mo pagsasawam. Saan na maulid na dyan, tatang? Inton sumaruno, amwag pa iti presyo, sakbay nga agsawa. Ay nawaw! Saan nga amin ang makitkita kan mangmangag tayo kat pudno? Isu asakbay nga agsao tayo, amuan tayo pa'y no husto matlaang tinangag tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw! Ne, agre-ring man ta cellphone mo, Mare Fatima. Di mulatan ikaskaso mare. Apay, asino nga minday di aya? Secret. Anya? Ay, kita ang mga no inton madamdamakot. Mairan na ang agtawag no, adda ni madam. Saan mo day? Amuna no anya nga oras nga ada ni madam dito'y balay na. Ay, narigat mo't no maamuan ni madam nga ag-cellphone ka. Kabayatan ti pa nagtrabaho ta. Ang mga no isupay kit di ti pakaikatan ta. Agkalma kalaang ka di mare. Saan ta may sagmak, takanayon mo't nga agan anadak. Ay, siguradum laeng sayang no saan amalpas ti kontrata ta. Kurang pa ilaeng ti urnong kuan niya. Wen ka di ka madanagan, tasyak ti makaamaw. Agkapi ka pa'y, Craig. Nagyamanak nanang. Ay, anya gaminan jay gagaram. Nanang, imaw awag ka din ni Fatima kada kayo.
Kumusta mo't nga tani, Jabraw? Day, saan nga rod anak ka? Di na pa i-reply ang dagiti text ko kuana. Oray siyak nga, Rod na lang. Medyo madanahagan akmateng. Ang mga kunak no dadakasan na pasama kin ko anay, Jay. Sabay lang kumaataawa na nakaw. Ay, damo ka din ni Juday tamang kita kuana ijay. Ayun. At da ni Mari Judith. May salayang tibusdan niya. Wan, Anya ka tani ipadas ko ti makisarita kin ni Pari Sareo. awan man. Tasarod-sudon na ni baka na no. Kumusta mo tan ni Fatima ijay? Awan pa'y sa mo in pau-pau na akwarta para kadagiti ubay. Awan nga ro nanang. Tilaang tangdang ko tigas gastusin dagiti anak medyo pagadalan. Ay, sus, malala. Bagaan nagtaw. Noan niya ti ibaga ni Saryukan kawan. Nakasta? Saan nga mawawag ni bakit mo kin ka, pare Greg? Saan nga ro, pare? Oray text, awan mo't lang. Isukit din ti may sa pagparparikuta kita. Ay nawaw, apay nga, ang mga noon pa yung paupuit na kwarta. Ang daman kiti kwarta kagas-gastusan mi kadagiti ubeng, pare. Madanagan aklang. Tadyak mo tin makontak ni bakit ko. Jak amon o kumusta mo tin ti kasasaad na ijay. Imawag ni bakit ko idi lunens. No umawag tuman ni bakit mo. Kat salud-sudam no kumusta mo tin ni bakit ko ijay, pare. Sige. Sigurado mo umawag tuman ng dayjay no day off na. Itiksnak no kasano pare. Tapno amumi mat. Uray ni nanang aming kat di nakuntakan. Un pare, di ka matanagan. Tapa kumusta to ni bakit mo. Kan ibagak to akuntakan na ka. Ay na, agyaman ak lawan pare. Urayat na ito ha. Sapay la ko ma. Tagpariglamat tan ni bakit ko. Day of ta entun bigat. Anya ti plano maray. Mapantamanan iti sigod a pagpapananta. Pasensya ka na, Maray. Ay nawaw. Apay magpaspasensya ka matan. Awan mo't basol mo kanya ka. Ada nga min sa bali alakad ko inton bigat, Maray. Ay, kastaya mare. Abay, sa dino ti papanam. Basta adda, Maray. Kita amang ano adda mo tunti ka date mo dita, Di mo isuksukat nila kay mo. Tanay, kaasimot jay tao, maray. Ay, nawaw. Ni Mari Fatima mo di makikita kit entrance. Ada pa'y foreigner aka holding hands na. Na. Asino ngay nga taray jay? Nobyo ng samot. Ay. Madi, tikas tuya mapaspasamak. Ay, payapayak man. Aday ta, nakita na. Sigurado nga umasdig day chay. Anya ti aramidam dito'y mall, Mari Judith. Ala, kaya't ko laang ti agmol, mare. Sika ngay, asino dyan ka holding hands mo? Foreigner mo't day chay, mare. Gayam ko lang dayjay, Maray. Gayim mo? Kat na nakita ka sweet kayo. Ay, kwa, Maray. No anyaman tinakitam, aguli magkalatan. Tano saan, talaga adakas ka kanya. Anya? Nobyom dayjay anya. Ditakan. Agur-urayan tigayim ko. Mang restaurant kami pa, ita mabisbisin ka nun. Agsarita tanto inton malaw. Hello, lakay. Nasaya at Mike, tay mawag kan bakal. Ala, pasensya kan nala daw. Nagmolak ngamin itay. Kawawid ko laang lakay. Okay lang bakal, mawatan ka. Okot, kumusta mo't dagiti anak ta? Nasaya at Mike, at dati di pagkadalan da. Adda pa'y allowance da? At dapay, already ka pa lang mangipaw ay ungayam. Kaduang ka din ni Mari Fatima dita. Wan? Saan pa'y anagaw-awid? Madanagan nga minan ni Pari Grigin kwa na bakal. Ha? Apay ka no? Tati na kanumot nga min awagan nila kay na. Ay, kwa, lakay. Nasaya at latamat, di kasasaad ni Mari Fatima ditoy. Bayam. Ibagaktukan kwa na, taawagan na nila kay na. Sige, agpakada akmot laeng, tagi na naakmot. Unay kan, Mari Fatima? Ay nawaw, apay manan. Awagan mo't piman nila kay mo, Apay ni Greg,
Ay, saan ka kanumeten ang nagparparik na kadakwada, mare? Apay, tayjay ka di a foreigner ti makagapo. Di ka agsao akas tatawan ammo, maray. Ala, siyak pa'y tawan ang muna, mare. Kano ata nakita kijimol? Awanan ti bibiyang mo. No anyaman ti nakitam, aguli mo kalaang. Nay, kita amaray. Amangan no inton madamdama ket awan to ti maawidam a pamilyam ije Pilipinas. Ay, basta siya, naragsakak iti aramidek. Naragsakak iti biyag ko. Kumusta ngay pare Saryo? At dadamag mo bakit ko? No kumusta mo't nga tan, ije balasiw tao. Nasaya at kanumot ti kasasaad na ijay kunan ni bakit ko parang. Apay nga rin asaan nga umuawag. Day tati jakon sinaludsod kin ni bakit ka. Aginanakon, kunanam ngamin adagaws. Hindi ka matanagan parang. Ibaganan to kano kan Fatima, ta umawag kin ka. Ay na, agyaman naklaunay pare. Awan anyaman na pare. Barang umawag tumot ni bakit mo an. Wan nga rin pare, kailiw kumutin ni bakit ko. Uray dagiti ubing, sang kadamag dati inada. Di ba lang, makatawon laangan kat malpasan di kontrata ta pare. Agawid ang taong. Agyaman naktaimay kayo dito ospital nanang. Apay, anyat na pasamak ay Greg. Nanang, masapol ang may confined ta puyo. Nan ano ti apaw? Agurigor, kan amangan ho dapat at duma problema. Iso ang masapol ang maure ti resulta ti x-ray na. Ayo, na yan ti kasta mapaspasamak. Naimbag ko mamo no umawag ni Fatima. Aon sa amatin bibiyang nakada kami. Ay, hindi ka mo ti isungbat ko ken ka. Taura siya. Di nakmatlaang kuntakan ti anak ko. Siya pa'y laang ti agbantay dito yung ospital anak ko. Asi kaswam ti dua aputot mo, ijay balayaw. Amangan no, saan da nga abo ti araramidon da ijay. Ay na, agyaman ak manananan. Noon kayo, talaga adyak amon taramidag. Pare Saryo, awagam man ni bakit mo. Kintiksam. Ape parang. Lumabaling kumakit ibaga na kini Fatima ano ospital ta anak mi. Ha? Ape ano ospital parang? Pneumonia ka nung aron pare. Masapol na ti antibiotics. Day taki ding. Asino tinagbantay nga iji ospital? Ti katugangak pare. Naimbaglangan at naanos ni nanang. Nonyaman ti mapaspasamang idasawam Wan nga ron pare. Awan mo't kunana kumustahan na dagiti ubing. At siguro nakaulawan na iso agastang. Imposible mo Ibang ablatakan bakat mo. Tapno idanon na kini Fatima pare ha. Tapno ammo na ti mapaspasamak ka dagiti anak na nga inbati na dito Pilipinas. Anyat ibagam aya. Imawag nila kay ko itay. Kat, anya ko maitano imawag kang ka. Ay nawaw, talaga ka di ngawan bibiyang mo iti pamilyam nga imbatim iti Pilipinas, mare. Day talaang ti ibagam kanyak. Ada ka no iti ospital ti anak mo, mare. Ada ka no pneumonia na. At damot ni Greg ichay. Ay nawaw, di ka madanagan, mare. Manmanumot ti inaakasta. Sana ga po ata ada nila kay mo. Kat di mo mutin kumustaan dagiti anak mo ijay. Anya kumamat lang ti maaramida kat adayo akmat kadakwada. Ay, awan mo, mare. Naulaw ka na talaga. Awan ka tititiksun no awag ni Fatima kada kayo nanang. Ay awan mait anak ko. Nakaruwar tayon manipod pagagasan. Awan lakta. Mura siya. Madanagan akmulaang. Amangan ki di no naulaw mo tengag paisuday jay Fatima. Awan samot din namlamang umawag pa dahil dyan nanang. Kasaritam tuman ni Judith ako mare na. Amangan nun ni Judith ti makasungbat iti saludsod tayaw. Mababainak pa yung harukin ni Pari Saryo. Ay maawatan na may siguro ti ada sitwasyon mo ita anak ko. Nanang, adalabit pa panak. Dito kay pelang balay ha. Takadwa dagiti ubing. Wine, apay, sa dino ti papanamaya. Itiayan da Pari Saryo. Damag ko kat nagawid ni Mari Judith. Nalpas kanumot yan ti kontrata da.
Ay nawaw, si Mang Putin ni Judith kunam. Wen, nag-awid din ni Judith. Ngam ni Fatima awan pa'y nag-awid. Saan ka day ang naggidandaan nag-abroad iday? Wen, nanang. O di naggidanda ko mamait ang nalpas ti kontrata na. Day tatigay ko sa ludsudan kin Judith, nanang. May mayat ngamin no iti personal kami nga agsarita. Tapno masungbatan mo't laang dagiti sa ludsud ko. Ni bakit ko ngay Mari Judith? Tinamot kay ti agawid, paray. Ay nawaw. Apay ngay. Unak manunalpas ti kontrata yo. Uwan, ngam jak amo, iti dayjay ako, Marek. Naulaw samot ten. Ha? Naulaw? Anyat kahit masawan, Mare. Ay na, inulaw ti foreigner, ijay abroad. Anya? Adda ka day-date na numaminsan. Ang no damagag, ibaga na agayom na laeng kano. Jak mamati, ta sweet damay. Anya? Apay nga talagang imbaga, Mare. Ta impagarup ko nga agbalbalo ti umutlaeng. Ang saan mo't napasamak. Kimaro kit di Awalan ba hindi dya babae? Di na namnamahan nga dapay awidan na pamilya na dito Pilipinas. Ay nawaw, gamit mo't ni Fatima dagita. Isubli ko tanak yun nalang. Nay, apayan anak ko. Isumot lagayam adi na kayat ti agawid. Apay ka no. Wala, tayo inulaw ti puri na rin dya, bro. Anya? Dahi tati makangapo, no apay nga aging gaitakit awan pa'y anagawid nanang. Ay no kasta. In-renew naman na ti kontrata na. Dahi tati dyan ka mo nanang, ti sigurado ko lang. Kat awanan ti panagtalag kan panagayat ko para rin ko ana. Kabailak abyagan dagit anak mi nga ura awan ti tulong na. Ay, nablo kunday jay ababae. Ipagarup nan samot ang nasaya at ti kastanga aramidin na. Pare Greg, kumayak man. Sige lang pare, agtuko ka. Parang, saan ka man siguro abising? Saan mo't kiti pare? Apay ka di. Kaya't ka na akong stang. Kaya't ko ti makiistoryakin ka. Amok kamay na nadagsan ti pagdaldalanam ita. Ay na, nasayatak lang pare. Awan rumba nga pagdanagam. Sigurado ka? Ay na, unmut pare. Ano ka sa pulam ti tulaw? Ano ka sa sarita? Mapan ka lang iti balay. Ano saan? I-text na. Tasyak ti umay dito balayaw. Ay na, agyaman ang launay pare. Naimbag ka pa'y tamalagip na. Greg, Anya pa'y lang tar aramidam dito'y balay. Awanan ti karbangam dito'y. saan kumamot akas taa? Pagsaritaan taan na saya at lakay. Ay nawaw, di nakawagan itinakay. Tanabayagan anatay ta asawa. Abay, nagwinaswas kayon iti foreigner mo. Isa o na panunot mo tinagawid. Ha? Amok ti kalukwam iti abroad. Katkas na ko nakitayon. Nabayagan alinipat ka. Awanan ti lugar mo iti dayo balay. Ang At dayo balay ni nanang mo iti gamit mo. Iti pinapalabas atawan ngayon sublik ijay. Iso mapangkal ijay. Nay, nagawid ka mo't gayaman, Fatima. Ala, makatawon nga awan damag mi, may papankin ka. anya ti impulpulong mo iti asawak. Apay akas jay matan. Anya? Amok a pinirdinak ka ni Greg. Iso akas jay ti panagsasauna kanyak. Ay, Fatima, di ka man agpagpabaso lakas ta? Amom, talaga akong trabida ka iti biyag ko. Amom, si kamot laang tinang perdi, iti panagtalog ti asawam ken ka. Nalipatam samot ti foreigner mo? Ha? Nalipatam nga inulaw na ka ti foreigner mo, ijay abroad, Awanan ka iti baen? Man nakibiyang a babae? Plastik ka? Amom Fatima, naasyanak iti asawam. Jakon kaya ti agilimed, iso nga inaramid ko ti amok a husto. Kat no dayta ti pangguraam kanyak, saan kon aparikot dayta? Kas nakon, inaramid ko laeng ti husto. Ay, awanan ti karbangak iti daydi abalay nanang.
Dayta tigan na ba? Kasanuak pa'y itan nanang. No saan na kayat ni Greg ti makisinubyan ken ka? May salaang ti maibagak. Gonggonam! Anya? Ala foreigner pa maor. Insukat mo ti pamilyam iti foreigner. Ita kasta ti panagsasaam. Panunutam. Nadagsen ti basol mo iti pamilyam. Tulungan na kumaan nanang. Ay, pasensya kan. Ngam awan ti maitulong ko ken ka anak ko. Noan niya ti desisyon ni Greg. Isaw ti respetuam. Ay, nawaw! Ipamaysam ti atensyon mo iti pamilya kan trabahom. Liklikam ti anyaman asulisog. Wenno dakas nga aramid a mabalin a pakabasulam. Tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda kano ti ayuda nga iti sikat a vlogger inton umay alawas, Mari Julie. Ayan. Won, nga masapol nga ada ti sticker mo tapno makaawat ka. Ada mo message da iti group chat tayo a content creators. Ay nawaw, pangalaan tayo ngay iti sticker, mare. Ada kano iwaras da iti sentro no bigat, Mare. Data ti mapan mangala iti stab para iti barangay tayo. Ay wala, mare. Kayat ko data. Masapsapa ta inton bigat, iti kastakit adu ti maala ta, Mare. Mapan mo ang dagiti pada ta a content creators. Ah? Ayun Libre ko naman. Naku nampay, Mare. Nangina nga tati magatgatang ita. Ay, talaga Sige nga rod, mare. Dagasin nakto nga rod ijay balay Wun, Mare, basta agsagana ka. Alas 6 iti agsapa ket agrubwatan. Narigat ti maibusan iti sticker, Mare. Agrubwat ako, abela kay. Ay no, bigbigatan. Sa dino ti papanam. Agpasentro kami, kadagiti padak a content creators ita. Mapan kami mangala iti sticker, tapno makaraman tayo mat dito'y barangay tayo. Sticker te. Sticker ti sikat a vlogger Isu kano ti maipakita no adda iwaras da nga ayuda dito'y barangay tayo. Aya, Wen, isu amapan kami, tapno addaman mo't maawat tayo. kitaan nyo man tikas tayo ang mangiwaras Ang mga nuday tantuman nga sticker ti pagrugyan ti sana pagkikinawatan, bakit? Dipindi lat tamot Agrubwat ako, tamasapol masapa kami. Narigat ti maibusan. Oh, idulin nyo dagito nga sticker, nanang. 5 dayta. Di yu pukpukaway, na? An-anuwag mo dagito nga sticker? Sticker mo ti vlogger dayta, Talaga nga sticker ti vlogger dayta, nanang. Daytan to ti ipila yun no adda mangiwaras iti ayuda inton Martes. Ay nawaw, aga suman ti 5 nga sticker, July. Di yu pa'y kayat. Adun to ti maawat yung ayuda. Ang mga no adda ti saan ang makaawat. Adda pa'y nabati nga sticker ditoy. Isu ti iwaras mi kan Mari Rosa inton madamdama. Nakababain mo laang no 5 ti awatak ijay. Ay na, basta. No anya timbaga, isu ti aramidin yung nanang. Nagngina nga tati magat-gatang ita. Masapol nga agdiskarte tayo mo Libre dayta ko naman.
No kayat mo, di si kan ti makipila. Ay saan ang mabalin nanang? Nakababain mat iti day a vlogger no makita na nakapila ijay. No anya timbaga, isulatan ti aramidin nyo. Kumusta, Mare Rosa? Naiwaras mo ka din dagiti sticker. Wen mare, naibuson. Si Kangay. Uray siyak, Mare. Naibos mo ti sticker nga da kanya. Dakkel ti maitultulong tayo a content creators dito barangay tayo. Naku nampay, Mare. No saan aga po kada tayo a content creators, awan maawat dagita nga ayuda. Iso arong banglaang nga irespeto da tayo. Ay wana, sana mabalin alabas-labasan da tayo laang dita. Kita man no irespeto nak dagiti tattao nga inikak iti sticker. Agsilpi taman kay digaya mare. Tapno addaman mo ipus ko iti Facebook ko. Masapul ang maamuan dagiti kabaranggayan tayo titulong nga aramiden tayo para kadakwada. Anya nga tadi sticker ang nadamag ko hula sa bakat. Anya nga sticker man ang data, puldo lakay. Sticker ka no, ti sikat a vlogger. No, gusto tinangag ko. Kaday jay ka no nga sticker ti maipila. Tayo so ti pagbasaranda no asinot may kan iti ayuda. Awan pa'y matinted da kada tayaw. Ano usan ta ti aguray bakal? Barang at tantumot iwaras da ta apektado ta mo ti bagyaw. Asino ay ati agiwarwaras. Nagiti content creators ka no mag. Daro sa akin Julie, tinapanangala iti sticker para iti barangay tayo. Mala, urayan tang araw lakay. Ang mga nuaddan tumot iwaras da. Sa dino tinagapan nyo, nanakulasa. Ijay sintraw basang. At dalanapan ko ginatang. Ay wun gayam. Pudno ka dijay nadamagmay. Ada ka numot iwarwaras yung nga sticker ti vlogger. Aywan, sticker ti claim stab no ada ti umay da iwaras nga ayuda nana. Inwaras yung ka dahin. Nalpaso na. Anya? Ay nawaw, idi pa'y may nga aldaw nga nangiwaras kami nana. Awanan ti sticker nga inigaman mi ta na iwaras mo't aminan. Ay, kastagayam. Wan nana, da kami a content creators ti nangital kanda iti sticker. Ngamen, amuda adakkel ti maitultulong mi dito barangay tayo. Ay, kat nasaya at dayta. Tapno adamot maramanan dagiti kabaranggayan. Aywan nakunayo pa'y nana. Kumusta ngay nanang? 5 kadimot lang tinaalam nga ayuda. May siya lang. Ay nawaw, apay ngay, kat 5 nga sticker matiinted ko nga ipila yung. Inted ko iti daduma di upat nga sticker. Ay nawaw, apay matakas na ngay, iso nga rud alima tiinted ko kada kayo. Tapno maramanan mo ti daduma Ay wun gayam, ada nangag ko asayang gusang maipapan kada kayaw. Anya asayang gusang nanang. Nakalaslastok kayo kanumot a content creators dito'y barangay tayaw. Kunamlan asino kayo kanung agsasaaw. Alisto kayo kanupay no ayuda ti saritaan. Naa, asino tinangibaga iti kasta nanang? Iso tinangag ko a pagsasaritaan da kabayatan ti panagpila mi itay. Di mo nangag tabisi kayo mat nga agpaspasikat iti sango itay. Ay nawaw, apay matakas tangay. Nalipatan dan samutan dagita kabaranggayan. Ano saan aga po kada kami? Awan ayuda ang maawat da manipod iti dayjay a vlogger. Makitam dayta pa nagsasaaw. Kat pudnumat nanang. Iti panagkunayo ka de. Kat adda maawat yung ayuda no awan kami a content creator. Anya! Anya di ko na maibaga, Mari Julie? Adda kanumat agwarwaras adamag may papan kada tayo a content creators, mare. Ay nawaw, anya ka naman ng dayta? Nakalaslastog tayo kanu. Anya? Dayta ti pagsasaritaan da idi kalman, kabayatan ti panagpila da. Naglukon dagita at ang tao? Di da nga rud agpampanuno. Amangan mo, numaysa ni naanak ko lasa dita. Dayta ti jak ammo, mare. Jakon sinaludsod, taamok nga agungot ni nanang. Kasaritak tuman, day di anak ko lasa. Wan man,
Amo man no asino dagita ang kontrabida tapag sasawak man ida. Ha? Awanan bain dagita at tao. Isuda lang nga rudon tinairanod, kastada pa'y. Nangalaan damat iti kasta alaing da. Sa dino ti Papanam, Rosa? Awan bibi ang mau. Ay nawa, di mo ibaga nga iti ayan ni Nana Kulasa ti Papanam. Anya ko maitakang kano mapanak ijay. Saan nga amin amang ngagyo, kat masapul at tutupan nyo? Ay, saan ang mabalinti kasta kada kami? Amok ti may papaniti dayjay nga isyo. Kat no para kanya, pudnumat nga may. Anya? No agsasao kayo, kat kasla asino kayo akangatuan. Nasayag ka diti kasta nga ugali ti may sa self-proclaimed content creator? No asino man dagita asumanao, makita da talaga. Di mo nakita jepos ni Jaime akan ni Nana Kulasa. Anya timpos na? At dati nangilik iti group chat yo a content creators. Agasam man di kasya pa nagsasauyo ken kumarim Julie. Sigurado amay samot dayjay anana kulasa. Inton sumaruno, di kay sumanao, nana. Ay nawaw, anyang ay tibasol ko kun karusa. Amok may sa kayo mat anarire. Ay, di ka maawatan. Agpada kayo iti kaanakam. Saan kailang anaikan iti sticker? Nagadumot ta na sa uyaw. Ay, di kagsaw iti kasta. Tamok nga awan basol ko kun ka. Bagbagaan nyo di kaanakan nyo analaing nga agpost. Diyak amo tapos nga bagbagam. Imposible kayo mata. No adaman ti mangagyo a reklamo may papan iti dayta nga ayuda kas kada sticker. Pagsasaritaan nyo iti nasayaat. Tama nga no adamot nagkurangan yaw. Kan may sa anyat pagpupudutam aya ket dagiti amamuyo laeng mati inikan yaw. Naa, No agsasao kayo ket kasla personal a naggapo kada kayo ti ayuda. Uray amuyo nga sponsored mag. hay na, jak amon ti aramidok mare. Ay, uray siyak nga ron, mare. Adumit ti agpupos may papan kada tayo a content creators. Self-proclaim kun kunada pa yun. No agsasao dagita at tao kat kaslaawan na ramananda. Ay, talaga a barangay dagiti nariri ti barangay tayo, mare. Naku nampay. Isuda lang nga rudin tinatulungan. Nagadupay sa uda. Tijak kayan. Naipost ti pagsasaritaan tayo iti group chat tayo. Naimensyonak pa yan iti Facebook post iti dayjay a Jaime. Nakababain nga rod. Gapo iti dayjay nga sticker. Datay umatan ti bida iti social media. Naku nampay, mare. No amok la akas ta ti mapasama. Binukudan tay lakta kuman. Awalag, dagiti kalugaran tayo mata content creators ti starring diti lugar tayo itabakag. Wala tado mga minti madi asauda. Manulaang ti followers da ngamapaw nakalaslas tugdan. Uray iti Facebook, sikat damot laeng. Pagdong samad tagwarwara sa damag. Sigurado na ita. Iso nga uyawin ida dagiti kalugaran tayaw tanang atulaunay ti purwada. Oray numasabat ko ida, di tadalan. Di daan mo taglisay. Masapul nga isuda ti mailis yan. Content creators da ka nung araw. Dakkel ti maitultulong da ka da tayaw iso akasta. Di makkelen ti ulo da. Rosa, i-delete mo man timpos mo iti Facebook mo. Saan na mabalin, Abel? Ay nawaw, agpada kayo kin kumarin Julie. Anya nga rod ti kayat dagita at tao. Agul uli kami. Da kayo ti ayan ti bidot, iso arumbang laeng nga agpakumbaba kayo. Saan na mabalin ti kasta kada kami? Nasayaat nga rod, ti kasta agalag ti may sa content creator. Saan kami nga agunget no amula ang dagita at tao ti pagluglugaranda? Ay nawaw, no inarami julaeng kumati husto. No inuwanas yu dagiti nga sticker ka dagiti agkasapulan, ken no di kay kumanang isawang iti makapasair, awan makagapo nga apaanda kayo. Talaga lang kit di ana isyu dagiti kalugaran tayo. Makamukay man langit. Di bale tatakayo mo ti may babayin. San mat asyak?
Anya ti masapul mao, Marilina. Awang makide Marikulasa. Kaya't kula ang ti umay makitambay dito'y balayaw. Ay nawaw, apay mo't maray. Dituyak pa'y tanapudot ti ulo ti anak ko. Sigurado asyak tumanan ti pagpupudutan na dayjay. Ni July, maray. Wan, agparikot da nga raw ta isura ti starring iti Facebook. Kat no adda ka no mo't impos da. Wan ta edi na ipus da, bimales da. Nagadumot ti impus da iti Facebook da. Ti amo da siguro akit kanunungan dagiti kalugaran tayaw. Day talaang agpaiso, maray. May mayat kumano nagpakumbabada. Naku nampay maray, ngam awan tahay pride damay. Manula ang ti followers da iti Facebook, ngam nay, nakalaslas tugdan. Nangataw ti panakita da iti bagbagida, kundi da aksiktaran ti bidot da. Ay, jakon amuno anya ti aramidek, mare. Ma-stress akon iti mapaspasamak. Uray siyak nga rod mare. Nukas na amakit-kita dakdag iti kalugaran tayo. Kas lakat katawaan da tilikliko dak. Agraman followers ta mare. Apektado matan. Wan nga rod, mare. Kasano nga taday to yun? Jak mat amuno kasano mare. Kasta una yan tibain ko. Mare, anya nga tano agtrabaho talaangan iti adayaw. Aywan anya. Awagak ti amamok ijay Manila. No addahay ring ijay, agpamanilatan. Jakla ang sigurado no palubusan nak nila kayo kumare. No siya, talaga nga agpamanila ak, mare. Nagado ti kalugaran tayo agumurguran kanyak. Agraman pada a content creator, kumuntrada meten. Imawag ti kasinsin kong agtrab-trabaho ijay Manila, nanang. Ay nawaw, anya ti imbaga na keng ka. Adda kanuhay ring ijay. Anya? Sumurotakken ko na, tagtrabaho ako ni ijay. Ay nawaw, apay mo't a Manila adagaws. Nakababain nga minin dito lugar tayo, nanang. Maditi pa nagkita dagiti tattao kanya. Sika anya ti desisyon mo. Saan mo't a mabalen alapdan ka. No saan kumangamin akas di ti inaramid yu kinrusa. Di mayat kuma. Awang kuma ti parikot yu ita. Anya di nadamag ko, maray. Nagpamanila kanumot ni Julie nga anak mo. Wen Marikulasa, ijay kanumutan ti pagtrabahuan na. Kunak man no di na kayat ijay. Napilitan laang dayjay maray. Kasta unay ngamin tibain na iti mapaspasamak diti lugar tayaw. Adda mo lang amin basol da. No apay ngamin adida nagpakumbaba. Dayta nga rod maray. Narigat da ang mabagaan iso adayta. Mailawlaw andan. Mala, bareng pagnakman nanti kastaan na pasamak, maray. Sapay la kuma maray. Sapay la kuma ta mapanunot na ti bidot na. Tapos saanan na maulit pa'y. Ay nawa, anya ti kunong rosa bakay? Mapanak iti ayan ti kasinsin ko. Apa ijay? Ijayak pa'y lang ang makipurdia Asino nga rodin ti kadwa kang trabaho ijay garden? Mangtandan ka pa'y lang Nagpamanila mo ni Mari Julie. Saan mo't amabalin ang mabati ak dito'y Nauman tila payag ko iti dayta nga isyo. Da kayo mo't laing tinangaramid iti pakaibabainan nyo. Ita, pumanaw kayo adwa dito lugar tayo? Wan ata nakababain nga rod. Nakapagdesisyon akon kat saanan nga agbaliw day talakay. No kayat mo, di ijay talatan nga agnaad. Sige lang. No siya, agbati ak ditoy, ta ditoy mo't ti ayan ti garden ko. Ay, nawaw! No amom asika ti adabidot wenno kamalina, di kan agsaupay. Di mon tutupan dagiti mangeg mo, taamangan no sikapay ti mabainan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kaano nga'y ama i-deliver ti baboy ama parte, Tony, lakay? Diyak pa'y sigurado ba kay? Ay nawaw, apay adi ka sigurado? Di mo ayak kinasarita ni Tata Waldo. Mapanak to iti ayan na inton madamdama. Di ka kadiaga, purata na sa papay mo. May mayatan jay nasapangam tay maladaw. Siga nga, inimbita mo, tigabsat kin gagayem mo. Nalpasan idi pa'y may sangal daw. Sigurado ka Siyempre Amangan mo no pinilim ba ng tinimbitam? mangrugi ka man ako nakon. Mapankakit din iti ayanda Tata Waldo. Ibagam ta i-deliver da adagos ti baboy ta nabayadan matenday jay. Agtugaw kayo, Ante Anseng. Naimbag man, ta nakaumay kayo. Ay katuan abalasang ko. Paskan ko naman. Nay, kasladyak makita ni Nardo akabsat mo. Ha? Ambuda ka day nga agpapaskan kayo ita. Ay kwa, wanante. Inbagak mo't kadakwada. Apay nga rod nga awan da makitak. Saan nga min nga iti ayanda tinagnaak itay, tanag shortcuta. Ay kwa, amangan numala daw dalaeng. Wano saan? Busy da, kat di da makaumay. Saan mo takas jay ni Nardo? Uray bise, no napatag nga okasyon, kat umay day jay. Awan mo't titex na kanya, kante. Saan man namin aday tati pagsaritaan tayo? Awan amok may papan iti day ta abanag. Umay dalatan, umay da. Awan mo't kat mangiparpare. Si kaman laangan ti saludsudag, tunay. May papanitan niya, Ante Anseng. Amo ka di Danardo ngagpapaskan kayo ita. Imbaga kanuman ni Jula kadakwada. Agdua-dua akman iti asawam. Abay mo, Tante. Amangan mat no agul-ulbod laang daychay. Sipud pay ide, kat ibain na ngamin ni Nardo akabsat na. Gaputan na kurapay ni Nardo, kastamot tan, teramidan na. Mamuan tayong tunong nagulbud tayo siya, Julante. Ayun gayam, alain nyo ti karningin subot ko para kadakwada. Itagasyon to ijabalayda, na imbagla pang ramananda. Ay katun na. Di yun lang ipakpakita kan bakit ko, Ante. Ang mga nagungot tayo dyan. Apay nga inikam ita, kunaanan tumanin kanyak. Nagpapaskan samot dama ng Jula, Nardo lakay. Ha? Nakadamaga mo, bakay? Ado ti tao ijay balay da itay lima basak. Aya? Wen, nakita nakmat ni manang mo, ngumawan mo't ibagbaga na kanyak. Ay nawaw. Awan lang tiks na kanya, bakay? Wen no, saan tayo nga imbitado? Siguro Sa bagay, sipud pa'y ngamin ide, kat kasta ni manang mo kada tayo. Nilakay namot akanayon ti mangyayab no kasta nga adda okasyon ijay balay da. Di pa alilatan, bakay? Wanin Ay, nasakit itirik na. Ngam-anya ngay nga rod no isumot ti pagragsakan na. Pasensyakan, bakay? Nakurapayak ngamin nakabsat na. Iso kasta. Aging gayta, kat ibain naklaunay. Kurang laangan kat ilibak na kapsat na. Ingat masapul yun, tay. Indagas ko lang ti karni apara kada kayaw, kaanakan. Ha? Karneng? Nagapunti karneng? Di mo amaw ang nagpapaskan damanang mau. Neng? Jak amuti may papan iti dahi tantay. Kunak tupay, agul-ulbod dahi akabsat mo. Naimbag pa'y ni Tony nga asawa na, mapanunot na ti mangisupot iti ramanan nyo. Ngam di kabsat mo ay na, jak maawatan ti ugali na. Di ba alilatan anteng? Nalpas mo teng. Nakurapay kami lang naming. Ang mga nod na dagitibak ng agayim ni Manang. Isosan kami nga imbitado.
Saan ang nasaya at nga ibain na ka, gaputan na kurapay kala nga kabsat na. Saan ang maiparbang tikas na nga aramid na? May met-met kit ditikas ni Anteng. Yung timapanag ijay kat ilibak na kabsat na. Oo na yun, ni Manang Jula. Lakay, nagkapunti ka na eh. Nubak na siguro. Di naktiba hindi kabsat ka. Ay nawaw. Itayak pa'y nga agsa sa ulakay. Apay adi ka sumungbat. Anyamanan ay ati pampanunutam. Neng, hada ka gaya man ba kay? Itay pa'y nagkapunti karni ko na. Kadama ng Jula. Pudno tinakunam. Nagpapaskin da ba kay? Apay ka no. Dahil tatidya akong sinaludsod kina Ante Anseng. Mading amin tirik na. Hindi na amwa ka nagpapaskin da. Kitsan tayong imbitado. Kalahin ko nga iba ka nga okay laang. Nasakit ti kong gak ba kay? Ay nalakay, di mon panunutan ti may papan iti day taabanag. Adan tulat na. Saan nga agnanayon kat nakurapay tayo. Nagapuan niyo, Antay. Si ka magayam, Jula. At dalain lakad ko apapelays. Si ka ngay. Ay kwa, adala na pan ko ginatang, Antay. Aywan. Saan mo't gayam nga amuti kabsat mo ang nagpapaskan kayo idinapalabas alawas? Ay nawaw, ninardula ka na yun ang tibagbagayo, Ante Anseng. Wan saan anasaya at tikasta at ratong kankwana. No si bibiyag kumapay dagiti dadakkelyaw, sigurado adida magustuhan tikasta nga aramid mo. Ay nabayagan apin mo say dananang kantatang, Ante. Daytoy tilaglagi pa ang kaanakan. Oray nakurapay ni Nardaw, kabsat mo lataday jay. Dumtang to ti Aldaw, akasapula met ti kabsat mo. Ti Aldaw, akasapulak ti tulong na? Katawa ka pa'y lang. Kasanumot ngamin, Ante. Makapakatawa dagiti saw-sawang yo. Ado man gam tila ako manateng Nardaw. Bunga dagiti mula may manaw. Gumatak man iti utong kan okrading ko. Sagay sa kilo manaw. Wen, kan pitsay pa'y gayam. Ay na, agyaman naklaw na manaw. Naksayan maglaan tila ako ngay. Inton sumaruno, dito ito maran ti pagkatangak. Kamamok nga dagam display yo anateng. Hindi pa'y napalabas ang lawas anang rugi kami manaw. Barak ngamin ti sigot apang ilaklakwan may. Wan gayam, api ati kayo may nagpapasyon kami. Di mimot ama nagpapaskin kayo manaw. Ay nawa, saan nga imbaga ni Manang mukin ka? Okay lang matkid di manaw. Di bali tanaramanan mimot lang. Una yun, ni Manang mo. Ay nawaw, nangalaam itinatang si Katone. Binatang ko iti kapsat mo. Apay agim matang kapay lang itinatang kat adumot ti karne iti ref tayo. Naumak iti karniya ka na yun. Ay unay kan, intun kwan, di mo man maibus daytan. Sayang laang ti kwarta. Agkalma ka lang ka di. Kabailak nga ibusan ti ginatang ko. Yadag duma, itid ko gananang. Ay na, dayta kat ti jak kayat ken Katone. Ti ilagat gatangam. Tulong kumatin iti kapsat mo Di mo lang arudon ida inimbita iti nagpapaskan tayo. Di mo pa'y kayat agumatang akitila ko da. Anya aklase ka akabsat. Mangibabain nga ruday jay Anardo. Gaputan na kurapay iti kapsat mo, ibain mo matay. Napatpatigpaygan ka dagiti bak ng agagayam mo. Ngam iti mismo kabsat mo. Ni Clea nga doon na ba kay? Adda trabaho na italakay. Eh nawa, kuna mano day off na ita. Day off na kuma. Ngam imawag ti boss na. Adda ka no report nga aramidan da. Day tala ang nagpaisaw. Aywan gayam. Urayom ka no ti order na asufa. Ha? Sopa? Awan. Adda ka no umay mangi-deliver inton madamdama. So, paigit ni Dayta paggastusan na. Day tamot ti kayat na lakay. Uray saanan ko ngam ipilit namang. Dakilang tinaitulong ti anak tabakay. Wan nga rod lakay. Sipod na kagradwar. Trabaho matan ti sinangsango na.
Impatarimaan na pa'y tibalay tayo. Agkape kayo pa'y, Ante Ansing. Ay, hagyaman akdo na balasang ka. Anyang aminan ti kagarayo, Ante? Awan mo't kit, day. Kaya't kula ang ti makiis-istoryakan ka. Dakkel ti nagbaliwan ti biyagyo, Sipod nagturpos ti apaw. Unanti, tunggal ag sweldo ni Clea idi kat igatang na iti materyales. Amo na nga may no kasano nga ibain ni Auntie na Jula ti amana. Naimbag ko na Auntie, tainggad na lata tinagadal oray kasdi ni Auntie na. Siyempre, adara paap na para iti pamilya na. Amo na tirigat yaw adadakkel na. Iso akas ta. Katita, saan kayo matan nga agrigrigat? At dapat yung negosyo yaw. Nakasaritam ka di ti supplier tayo tunay. Agsingsingir da nga rudan bakay. Ay nawaw, narigat mo't akasarsarita day dya tao. Imbagak lang nga rudan nga aguray pay. Kasapulan na kanong arud di kwarta. Amo na ka day, anabangkrap ta? Amo na Mo't lagayam. Isukit di may sama kagabo. Amo na anabangkrap ti negosyo ta. Isong agsingsingiran, tamabutang no saan ta makabayad. Aha, saan mo't makaaw-awat day dya tao? Un-unaan ta kumapay abayadan ti utang ta iti bangko. Tano saan amabayadan day jay? Kasanulangan nga iti balay. Ay, jak amon bakit? Nagado pang panunutag. Awanan Awanan ti pag naudan tayo no saan tayo ang makabayad. Laglagi pam ana collateral ti balay. Imbes nga agungat ka, tulungan na kiting agpanunot iti solusyon. Ay nawaw ka. Saan kayo matan nga agluklukat, Jula? Awanan ata in give up min ti negosyo may Ante Anseng. Ay nawaw, apay ngay. Kasanaw kat na bankrupt mo't nga rudan ante. Anya? Awanan tinamnamaan mi apangalaan mi iti kwarta. Nautangan kami pa yan. Kasano nga rudan day tangay. Ay, di mi nga rud amo ante. Sapay adda utang mi iti bangko. No saan kami ang makabayad? Alaan dan ti balay may. No kasta, naikulateral pa'y gayam, tibalayaw. Ay, wan, Ante Anseng. Ay, una yan nagasat mo, balasang ko. Kasla nagsinukat kayo, matan iti kabsat mo. Si kamutan ti agparparikaw iti kwarta ita. Kaasimag gayan dama ng Jula ita. Ay nawaw, apay mat ana ibagam ti kasta na kay. Una, tanabangkrap ka no mat tinegosyo da. Inlunda ka no mat ti balay da. Anya? No saan da makabayad, kat alain ti bangko di balay da. No kasta, agrigrigat da nga rudan ita. Wan, bakit? Kasaritam ti anak ta, ang mga noad da maitulong na, uray basit laang noad da. Kababay mo ting Clea. Isulaang mati mabalin at tumulong ka da Antina, ta isula ka nga rudyan da kwartana. Uray manulaang naimbaglaan na yunan da. Si Kantuman ti makisarita kin kwa na bakay. Ala, siya akong ti makisarita lakay. Kumusta kayo, Manang Jula? Ay nawaw, anyat aramidam dito'y balay, nardaw. Nadamag ko tinapasama ka ta kayo. Kat amok amabaing kayong agkid daw iti tulong ka ta kameng. Ay nawaw, anya kumaitakin ka no adda parikot may. Kaya't miti tumulong manang. Basit laang. Ngam tinapatag kat makatulong kameng. Ha, No kaya't yaw, at dati kwarta ang may pabulod meng. sigurado ka? Uway, at basit ornong meng. Kanya dagduma, naggapo iti ka nakam. Tay sumot ti adda na talagid ang trabaho na. Ay kwa, alaman nga rod. Pabuludan da kami pa'y. Sana bali tayin inutan minto abayadan. Mapan kayo ito'y jebalain ton sa bato manang. Alain nyo ti kwarta. Kat makipangan kay mo laangan takasangay ti kanakam. Naimbagpay ti kapsat mo nga ipain mula unay ide. Ay, di mo man ipalagip day Tony. Dagiti babak nang agagayim mo nga eh. Awan damot ten itatag kasapulan ka. Ay nawaw, di mon ipalagip kunak lang arudan. Ipalagip ko laang bareng makarik na ka. Ay, naamiris kon dagiti biddot ko. Iso apang asim, tadi mon ipalagip.
Nasakitan ti ulok amang panpanunot kadagiti abiddot ko lakay. Awan pa'y da Jula. Maladaw ta ka na, unteng. Anya dyan na ibaga ni Dona kanya kitay. Pautangan nyo ida. Unanteng, kasi damay. Ay katwan na. Mayat day ta kaanakan. Tapno saan nga laan ti bangko ti balay da. Iso na laang, ta kurang ti kwarta may pabulot, meng. Okay laang. Naimbag lang at danayunan da. At damot siguro da duma pagbulutan da. Sapay la ko, manteng. Kasi damay mo bilang laang niya. Napasamak siguro ti kasta. Tapno maamiris na dagiti bidot na. Kan tapno di na kan ibain akabsat na. Oh, makitam day ta apanagayat ti kabsat mo kan ka, Jula. Ay, uwan nga rod, ante. Diyak ko maawatan ti kwarta nga ipabulod da, ngam no choice, ante. Masapul nga agbayad kami. Dagiti nga'y gagayim mo abak nang. Ay, awan ka no nga rod maipabulod da, ante anseng. Anya nga'y ita, ti kabsat mo nga ibain mo launay ide titimulong kan ka ita. Uwan nga rod, ante. Sapay la kumata maapresyar mo rayta. Saan nga amin akabsat kat kaskin ni ating mo? Jay daduma, no naupay dan, awanen bibiyang dakan ka. Banag apagyamanak launay, ante. Ngamin, nasaya at latta ti kabsat ko nga oray saan anasaya at ti inaramid ko kenkwanay ti kalabas. Gaputa muna adagiti agkakabsat, katrumbang lang agtitinulong. Saan kat nga aggiinnapal, wano agpipin na sakit. Ay, nawaw! Kas agkakapsat, saan tayo kuma nga ag-iinnapal? Saan tayo nga iruruman ti tunggal maysa? Agtitinulong tay kitdi ta isu ti pagayatan ti Apo anamarswa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sa dino tinagapuan nyo, nanang. At dalanapan ko ginatang dita istor. Amom ka day, agabrod ka no magayam ni Boyet. Ay nawaw, asino mat tinakangagan nyo iti dayta, nanang? Dayta mo ti pagsasaritaan da ijay istor itay. Ne, adamat kan balay na. Apay nga nga agsubli pay lang iti abroad. At damat siguro iururnungan na ah. Mayat mat nga ti trabaho na ijay abroad. Asino nga iti agnaad di tabalay na no agsubli gayam iti abroad. No husto tinangag kaw, agnaad ka no tinubya na di tabalay da. Ah, amangan no plano damatan ti agkasar iso nga agabroad manen. Siguro ah. Nagasat launay no asino man day taanobya na, nanang. Wala, talaga nagasat. Ngamen, responsable a lalaki ni Buyay. Nalaing nga agplano, kan amuna nga aramiden dagiti plano na. Sigurado asaan amarigatan ti agbalin nga asawa na. Ay na, dakkel mo't gayam ti balay mo, Boyet. Ay nawaw, balay ta ko na maa. No agkasarta, balay mong tumot laang daytaw. Sa bagay. Ano sampay laang tag na dito'y asiksika laang. Masapol ng agsubliak iya braw.
Tapno maitid ko tarapaap mo nga ingrante akalay sa. Ngunan tapno sa anak matlaang amagastusan iti abang. Naanos mo't kiday dagiti karuba. Noon aramideng, di makistorya ka katakwada. Makitan to. Ay, gayam. Adda ka di wifi ditoy. Adda wifi lang gaya. Munti ta silpon mo, ta ikonek ka. Kasanungay ti pagbayad ko. Binulan nga adda mabayadan. Saan ka di? Awan pagdanagam ta mga ipawitak taw. Agraman igatang mo iti abas taw. Ay agyaman na klaunay boyet. Awan anyaman na. Aramidok amin nakabaula. Tapno saan kang agriga? Ay nawaw, si kamat gayam day tamanong boyet. Kunaklakit din no nag-flight ka. Inton lunis pa ang ating kaw. Adda ka di masapol mo? Adala kahit ko akid taon kan ka. No okay lang Anya day jay? No awan tuman aramidam kat mapan ka di tabalay. Tapno adda kasarsarita ni ninya. Ninya gayam tinagan tinobya, manong. Wan, masaya at tao ni ninya. Nalakalaang kasarsarita. Ay katwa na, mabalin mo't nga iso ti umay dito'y balay no makawaya, manong. Okay lang kan ka? Una, basta irana na ti umay no sa anak abise. Ay na, agyaman ak naunay At least, nalag-anong tiriknak. Tamok nga danto kay istoryanan o anak taon. Asino di babaeng agsagsagad iti paraangan ni Boyet, Francia bakay? Ay nawaw, italaang amakitam aya. Hun nga ron. Asino day jaya? Nininya, tinobya ni Manong Buyet. Iso tag caretaker, di ta balay na. Ay kat balay nan tumatlaangan no agkalaysada. No kasta, saan da pa'y gaya managkalaysa? Makitam dayta, di mo ammo ti mapaspasamak iti aglawlaw mo. Italaang anadlaw mo ti babaeng agnanaag, di ta balay ni Buyet. Ay nawo, hun nga road. Mabiit man laang manong. Siya ka dito kasarsarita? Wan manong. Celso tinagan ko ading. Anya ti masapol mo? Mabaling ka di tagpatulong. Anya dayta? Si kapay lang ko matimang ipa-refill iti water jug. Naibus nga minan ti kargana. San mat nga rod mainom ti danom iti gripo. Ay nawo, day talaga yan. Mudtuyin ta siya ti makamo. Sigurado ka nga okay lang kan ka manong. Nalakalaang dayta? Alaman nga rod, si kapay lang timang ipa-refill para kanya. At ti pagbayad mo. Areglado. Ano sa mga orayan, Juan? Barang saan apila ijay? Agyaman akla unay, jakmat ngamin kabailan na bagkatin data. Nadagsan si ka. Kumusta ngay? Nalpas mo't lang ti trabaho yo, anak ko. Ay, saan pa'y nga rod nanang? Ay nawaw, ti konam kat malpasyo ita. Malpas ko maita no saan anaglangan jay talo. Aya, kat ni Celso gayam. Ay nawaw, apay, saan pa'y anagawid nanang? Ne, awan pa'y mat. Sa dino nga'y tinapnapananday jay a tao. Apay ngamin adi kay nagkuyog anagawid. Kasano ko mga agkuyog kami nga agawid, kat agap apuramot itay na-dismiss kami. Taan pa yan ang nagkape, taadda ka nun napatag nga aramidan na dito'y balay. Tagayam, at sa bali anapanan na. Nagturungan na ngatan. Wanaw, napanmanan, iti ayan dagiti gagayam na. Ay, naglukon day siya tao. Adapay mat na bati as sandwich. Ibusumon, tawan mat lang timangan iti dayta. Napsugak mo tan. Sigurado ka? Well, ato man ngamin timpasangom amakan. Kat simple lang matimparamid mo kanyak. Tapno saan mat anak kababain kan ka. Ayun kaya. Adto'y titangdan mo. Ay nako, sa anak mo na agsingsingir. Awatom kit din. No si ka, oray libre latan. Anya? No kasta agpatulong ka.
Oray kape kan sandwich latan titangdan ko. O sige, sikatin ang ibagay ti dayta. Wan, kabailak atak deran ti imbaga. Sige, agpakadak mo lagan. Tama no simang pwede ni bakit ko. Siguradong agong day dyan no sumangpit. Kat awanak ang makita na iyabanay. Ay, mabiit lang manong. Ah, at akadi pa'y masapol mo? Mabalin ang maala ti cellphone number mo, wano Facebook account mo, tapno nalaklak ka kaakontaken no kasapulak ti tulong mo. Ay, wan, mabalin la tama. Ay nawaw, bigbigatan nga magsarsarita man anjay doa. Anya nga tati pag-istoryaan daya. Oh, anya ti sirip-siripam iti tawa, anak ko. Ay kwa, jay manugang yaw kan tinobya ni Manong Buyet, nanang. Ay, nawaw. Mayat mo't ngagpaiso ti kakatawaan da. Day tangarod kat nanang, itay mariinga kat agsarsarita dan. Isumat lagayam ang nakasapsapaan na riin ni Celso. Nasingad damat gaya mon iti tunggal maysa. Wan nga rod nanang, mano abulan laang sipod nagamamuda ngam kastamat tan. Masapol a paliiwak dagita atat tao. Ay, narigatan. Nakunayo pa'y nanang. Nakita na tan samutan nila kay mo. Si Marding damutan nga agsarsarita. Ay, rumbang laang Imposible mat no saan ang makarik na day Celso. Hello, Boyet. Apay nga italaga nga sinong batam di hawag ko na niya. Itay pa'y nga awagan ka. Ay na, pasensyakan. Adda ngamin inaramid ko. Awan mo trabaho. Tapos ko mapakakumikumam. Ah? Ay, kwa, nagdalusak di taro bayan. Putno ka di pagbagam. Si kakit di mo't. Awan mo't makagapo tapno agulbudakin kanya. O, anya nga, kumusta ka di abroad? Makapabanog tagtrabaho. Ngam kastamang kuti boses mo, ay kung maikatibanog ka. Bula anak man nun. Ang mga naibusan ti kwartam dita. Ayun, naibusan yung agpaiso. Masapol nga agpawit ka man nun. O sigay, agpaw itak taw, apaman amaalak ti sultaw. Umawag ak tumanangan ka. Sigay, agpakada ka, no makainalak mo tal. Okay, urayak man nun, no kaano nga umawag ka. Apeng itakalaan. Kwa, pasensyakan Celso. Traffic ngamin. Nagananat ka kaday. Amangan ko nang da nakakita si Mrek ka iti daytoy ako dahil. Ada, ngam saan datamat ket di ngam mo. Si kangay, sigurado ka asaan asimurot ni bakit mo. Ay nawa, siya pa iti ko na. Agan anadak akanayon anya. No api ngamin a hotel ti kayat mo. Mabalin met ngamin nga ijay balay latan. Saan nga rod amabalin akanayunan ta ijay. Amangan lumakita nak ni bakit ko. Sapay agkaruba tayo laang. Itiming mo ngamin Wanan, ijay balayon to ninton sumarono. Ayun gayam, manong nga oras ti binayada. 12 hours laang ta isumat ti kunam. Sige, sige. Agtugaw ka nga rodan iti abay ka. Mabit lang mat agsyawarak paybiin. Saanin akasapulan da ita. Umasitig kakiting. Hay, pila iti paradaan nanang. Danda ni marabyanak nga agawid. Sabado nga minita. Dagatang mo ka de, dagitim pagatang ka. Wan nanang. Aywan, ni Celso ngay. Diyak mo't makita ti kabarbaro a sapatos na. Remwar mo't itay. Ay nawaw, sa dinaw tinapanan na. Ay, diyak mo anak ko, di na mo't imbaga. Ay nawaw, asino ti sirsiripam. Ay kwa, awan ni Celso dito'y balay, kung nakarikap man ang titawa ti kaaruba nanang. Anya? Makadlawa ko na. Tunggal awan ni Celso dito'y balay, kat nakarikap mo't titawa ni Manong Buyet. Anya nga'y kumati connection na dayta. Amangan mo't no adda milagro nga aramidan dagiti dua. Amangan kunak no adda papapananda aditay ammo nanang.
Nasayaat mo't tanagawid kan, Celso. Ay no, nakaring ka pa yung gayang bakay. Kung naglaki din naturog ka tarabi imot tay. Sa dino tinagapwam, Ah, ay, bakit? Kumusta tilakad mo? Ti saludsod ko ti sungbatam. Sa dino tinagapwam, kunak. Itayan tigayim ko. Apa Asino agayem mo? Ay no, saludsudon mo't lang amin. Apay adi ka makasungbat, Adda ilimlimod mo. Ilang man ngamin salsalutsudan. Makadlawa ko na. Tunggal awan ka dito'y balay kat awan mo't nininya di tabalay da. Agpudno ka man kanyak. Agkuy-kuyog kayon samat. Ay nawa, saan nga amin abanag kat masapul nga ikami ti dakis aka ipapanan, bakit? Sana nasaya ati kasta? Ay sos, siguraduam laeng asaan apudno ti atap ko. Tano adda maduktalak, talaga adakes kayo adwa kanyak. Hello, Manong Buyet. Napasak ti text mo kanyak, Fransya. At nakati pa ko? Ay kwa, adala kayat ko amaamuan, Manong. Awan ka di madmadlaw mo kaninin niya anobyam? Ha? Kas kumaitan niya? Kumpurmi madlaw mo kinkwa na, Manong. No daduma ka di na sungbatan dagiti awag ko kinkwana. No maminsan, kat sungbatan na. Masapul nga ulit-ulitak nga awagan. No kasta nga rod, amangan no pudno ti atap ko, Manong Buyet. Ay nawaw, anyat ko lang. Amangan no pudno ti atap ko nga adda milagro nga aramidan da iti asawa. Anya? Angam di ka madanagan, Manong. Bagaan kanto adagos no adda maamwa. Kunak tupay kat. Talaga alinuloko ti aramid day ja Celso, nanang. Ay nawaw, cellphone mo't ni Celso day ta, anak ka. Nabati na iso nabasak amin at chat da iti day ja anin niya, nanang. Sigurado asublian nanto day to a cellphone inton madamdama. Anya? At day taniaw, limad nga kitkita da. Numaminsan kat iti hotel. Numaminsan, di tabalay ni Manong Buyet. Ay naglukon dagita tattao. Di da mabaeng iti kastangar aramidan da. Ay nananang, saan amakarik na iti baeng dagiti gatel at tao? Naimbag man ta nalukatam ti cellphone na. Awan password na aya. Adda nanang, ngam ti kam malina, di na sinukatan ti password na sakbay ang nagaramid iti kalukwan. Masapol amaamuan ni Manong Buyet ti may papan iti daytoy abanag, nanang. Naa, apa yan, Celso? Agkalkaling etan kamat ang nagsubli dito'y balay. Talipatak ti cellphone ko, bakit? Kasapulak dahi dyan ta ang mga umawag ni boss. Ang mga umawag ni boss mo, wano talaga nga adda ilimlimad mo. Ay nawa, apay kasta mo din ti pa nagsasaong, bakit? Nabasak amin at chatyo kaninin niya. Anya? Naisen kumatlaangan kani Manong Buyet. Sos, Awanan kayo itibain. Agpada kayo agatal. sana po nuray ta? Adda ibidensyak dito'y iso adi kay makapaglibak. Kat ita, kayat ko apumanaw kan iti daytoy abalay. Di kan agpakpakita, ta talaga nga agburburek ti darak ken ka, Celso! Boyet, Siyak nga raw. di mo matimbagbaga nga agawid kagayam ita. Saan sapay mo't analpas ti kontratam? Nasurok ang makatawan mo pa'y laang mo't ijay. Sa anak ko mga gaway, no sana kas jay tinarabid mo. Ni, apay akas damot din ti panagsasaom kanya. Gatil ka babae? Amok ti may papan ka na kayo kinsilsaw. Awalan kay ti bae na mga rami di ti kalukwan iti mismo balay kaw. Sigurado ako wartak mo't lang ti pinaghutil yaw. Ay, kwa, agpalawagak, Boyet. Saan? Kaya tamangag no nyaman ti palawag mo. Ti kayat kaw, kat aging pagi kanta pumanaw ko ay tamot lang. Agwin na swastan! Anya? Ay nawaw, anya pa'y lang ter aramidam dito'y balay, Celso. Francia, pang-aasim ta pakawanan na ko ma. Di mo namnamaan ang mapakawan kapay. Please, bakit? Ninin niya ti kuntakam. Ano mo kumanganin niya? Kuntakam tauray da kayon ti agdan na. Nakiwin na swas ni Manong Buyet kenkwana. Iso nga agpada kayon anawaya ang mga ramid iti kay kayat yaw.
Bakit? Saan ko nga ayatan da dyanin niya? Sigat ayatan. Ay, da kayo kaninin niya ti maibagay iti tunggal maysa. Ngamin, agpada kayo, agatel! Oh, anya ba nanti bagam, Silsaw? Kasari tayo kumati anak yun, anang. Ibaga yung ikanak pa iti may sagundaway. Ay, nawaw. Apay nga ipilit mo pa ilang tibagim iti anak ko. Kat di nakakanungaruden ay ayatan. Sana po doon ay tananang. Ay sos, pangaasim man ta di nakrangrangan. Nanang, da kayo lang tinamnamak. No siyak lang amay sa nga inaan niya. Nasaysaya atan no agsina kayo iti anak ko. Narigat ti maaddaan iti gatel nga asawa. Mala, nawanan ibagam. Mabalin mo ti pumanaw. Ay, nawaw! Di ka agaramid iti may kaniwas. Aywanam ti panagtalak ti padam atao ken ka. Laglagi pam, ano pa nagtalak ti nadadaal, narigatan amay sublipay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Apay akas day kabagis. Tian niya kabages. Ni amor nga anak mo Ay nawaw. Anya man ti kalukwan nga inaramit ti ka anak kamaya. Narana ak ide sentro ide naminsan. Kat sa bali mo tan ababae ti ka-holding hands na. Saan mo tan ani Clara akalugaran tayo? Nay, jak amo ti maipapan iti day taaba nagkabages. Ay nawaw, anak mo day day. Ngam di mo amot mapaspasama kitibiyag na. Wena tano da duma ke nalaing day nga agilimod. Nang runa no kalukwan na. Sa bagay imalamot iti amana. Naku nampay. Like father, like son at talaga. Di na amot makuntintaw. No bagbagaam, nagadaw arason na. Kumusta kayo kin Clara, amor? Ay nawaw, outdated kayo matlaw na inana. Ada na kay baga kanyak, asabali ti babae akaholding hands mo ije sintraw idi na minsan. Pudno ka day. Wala, tanakiwin na suwas nga rod ni Clara kanyak nanang. Anyat maramidak nga Iti anya agapaw anakiwin naswas kang ka? Wala, tadinak mawatan. Iti imbagak asa anak pa'y makapili kadakwada at alo, tamarigatan akit nga rod. Nakiwin na suwas sa dagos kanyak. Di na mo tin inuray makapili ak. No kasta, talaw tinubiyam? Wan, Ay nawaw ka. Talaga asan mabalinti kasta. Nang runa pa no ti babae kat disintay. basol na mutla nga. Apay ngamin adi na inuray makapili ak. Agraraman ka mo. Ha? Kunamlan asino ka agwapaw. Agasim man tatalo a babaem. Anyat ibagam, Victoria? Awan mo't kit di. Kailiw ka laang. Iso nga inawagan ka. Ada trabaho kita. Sana mabaling agmalmalam agvid-video call ta. Mano ayat isweldom iti pagtrap-trabahuam. 500 per day. Ngam isupay mo da dya. Oh, 500 mo't lagayam. O di oray saan ka na sumra. Bayadam nga ron titangdan ko kuma. Una, ikan ka iti kwartam. Basta agmalmalam ti video kulta. O sige. Kay kaya't kumanin na. Saan na ka mabannog mo ka? Asino nga iti kadwam dita?
Ninanang ko. Sigay. Kas iti sikod, at may saak lang dito'y balay ko. No kayat mo di umay ka, ta dito'y ti pag-istoryaan ta. Sana bale, tekan ka ba ti kwartam? Makita man inton madamdama. Pagpanunutak pa'y. Kasino man ang takabid-video kulmaw. Kunaklaki din no nakipurdya ka. Saan mo gayam? Tinubyak nanang. Nobiam kunam. Kasla bakit mo di nakita? 55 na day jayag. Ay, pagpakawan amor. Nga madakwarta na day ja Victoria nanang. Baknang day dyan niya. Imbis ang makipurdya ka. Saan taday ta makibid-video kulmat kar aramidam? Di kay madanagan. Tauray makivid-video kulak itag malmalam. Ag sweldo aklat ta. Ay nawaw. Kasano ko ba? Alaman? Ikanak ni Victoria ti kwartak nanang. At datangdan ko ang makivid-video kulkin ko na. Andiya! Adda ka din ni nanang mo, amor? At dahi ti kusina. Nakaumay ka mo. Anya ti kagaram. Ay kwa, imayak ta umutang ako making ka, amor. Anya? Naibos nga minan ti kwartak. Noawan kwartam. Ano usam ti makitangdan. Ay nawaw, saan mat analakakot ti makitangdan? Anya nga rod ti kayat mo ngay. Da kamot apagbuludak no maibusanak iti kwarta? Kita mamakitang tangdanak lang. Alamat tan amor. Pautangam kuman to'y kapipintasan anobyam. 500 lang ti may pabulod ko kang ka. Ay unay kan? Anayam maten asa nga ribu tapno adaganas na. Awan pagdanagam, takas na kunak itayan. Bayadak tumatlaang ken ka, amor. Asino man ang daya a babae? Ni Felisa nanang. Di mo ibaga ano biyang laang ang daya. Nubyak mga agpaiso. Di mo't imbaga kada kayo atalo tinubyak ini. Anya? Iso ti may katlo ang nubyak. No saan ko man nakiwin na swas daya Clara. Kan inuray na ang nakapili akpay. Baliktad ka launay mo. Nakirelasyon ka kadakwada. Sa mo ibaga nga agpili ka. Baligtad mo ta sa asawon nyo nana. Mayat kid di ati kasjay. Iso ang marigatan ka nga agpili. Takas ta nga maid. Inalang mo. No itinagbautan na Victoria ken Felisa. Talaga amarigata na kagpili. Ngamin, uray bakit ni Victoria? At dami kwartana. Anya? Ni Felisa mo. Napintas nagpaiso. Siksikan ubing. Ngamaw mo pulos kwartana ti jaskit dyan. Kasanwa nga makapili no kastananang. Dahita ti kapuna no apay amarigata na kagpili. Sinayang mo ngamin ni Clara a complete package kuma. Ita, ibagam amarigatan kang agpilay. Gunggunam ah. Agyaman naklaunay, amor. Inlibre nakmanan. Wala mo nga isuti kayat mo. Daytagat ti kay kayatuken ka. Nalakakalaang akasarsarita. Siyempre, napatag ka kanyak, Felisa. Hasta ilo si babae. Kadwam abot. Ha? Ni, hindi kayo magamanggal. Nubya mo ka di dayta. Unang kal, ni Felisa. Ay, naimbangal daw yo, uncle. Ay, kastabal kang ka. Si kagayam tinubya ti kanakak. Wan, uncle. Siyak nga rod. Agawid kayo ka di. Wano adapay paparan nyo. Mapan kami pa iti mo lang kal. Muna nga rudin nga agawid. Amangan kunak no marabyan kayo. San amabalin ang marabyanak? Tamasapa man ti trabaho inton bigat. Babaero anak mo kabagis. Ay nawaw, ni amor ka di manan ti makagapo nga imay ka dito'y balay ka ba guys? Wan kabagis. Naradaak manin iday di sentro. Anya? Apay day jay. Agsasabali mo't a babae ti kadwana. Jakman ab mo iti kaanakam. Saan ka ngamin ang makapilay? Iso a pinagigiddan na. Ay, san ama iparbang tikas di nga aramidin na. Narigat mo nga raw akasarsarita. Tunggal ada ibaga kat ibaga na amarigatan nga agpilay. Iso a pinagigiddan na kanaw. Ay, sos. Kalukwan tikas ta kapanunutan na. Marigatan nga agpili mo ta sasawon na. Marigatan nga agpilay ta saanan a complete package dagiti babae na ita. Iso matlagayam ah.
Sinayang na ni Clara complete package kumakabagis. Hay! Buludag man ti buning mo, Uncle. Umay ka pa'y mantag sarita ta. May papanitan niya ti pagsaritaan ta, Uncle. Ti may papan ka nagitinubya ba? Ay nawa, apet nagitinubya ka, Uncle. Nagalas akit kitaan adwa tinubya makaanakan. Sa anak pa'y ngamin na makapili, Uncle. Marigata na ngagpili. No asino katakwada ti kapkap na ka. No asino tinapatpatiging ka di iso ti William. Saan mo ta mabali na makiwin na suwasakin Victoria? Baklang da janggal. Sayang ti kwartang itid na makiwin na suwasakin kwa na. Di iso ti William. Ngam saan mo ta mabalin a makiwin na suwasakin Felisa anggal. No ramidak da ita. Di awanan tinapintas anubyak. Napintas ni Felisa anggal. Ngam awan laeng kwarta na ken adasad sadot na. Jak amukin ka. Agar aramid ka iti parikot mo. Amuda ka dito may papanit itong galmaysa. Saan pa yung gal? Saan pa yung mabalin ama amonda ti may papanit itong galmaysa? Nangrunak sa anak pa imot anak kabili. Ay sos! Si kamot laang tinangaramid iti parikot mo. Nung nagbalin ka aluyal kin Clara, di mayat ko ma. Adda kwarta na dayjay, napintas, nalaing, sekse, complete package ko ma. Awan day tol. Sika ano kaya't mo manin abayadan ti may sangal daw ko. Di agmalmalum manin ag video call ta. Wanan at damot kwarta. Sika latan dag desisyon, tapno awan ti pambasulam. Anya nga tano may kalaangan dito'y balay. Mabaling man. Asino na ita? Ni Victoria Samad. Isungag pa iso na lang. Madama ti video call me. I-off mo pa'y manday tatag sarita taman. Madamdaman to na lang. Bisak pa ita. Hello, Victoria. Adda ka kadipay dita? Jak amo, no anya ti adda iti panunot mo, si ka amor. Talaga di ka maawatat. Di na malapdan no sino tayatak nanang. Kabailak tag desisyon iti bukod ko. No siyak ti sika, agpili kad iti maysa. Aging gayta, marigata lang agpili na. Ay kat basol mo Si kamat ti nagdesisyon a makirelasyon kadakwada. Awan nang ibaon keng ka. Nanang, Naturod ka nakirelasyon. Ita, ibagam amarigatan ka nga agpilay. Kalukuan da ita. Sinayang mo ni Clara complete package kuma. ni nanang mo. Daytan taw, ti pakaisag makam kunak tumay. Pudno ka di tinadamag ko, amor? Saan lang asyak ti babae itibiyag mo? Ay, kwa, Felisa. Ibagam ti pudno kanyak. Adda Victoria itibiyag mo, saan ka di? Ada nga paiso ni Victoria, saan ka seryoso kang kwa na? Apay nga rod nagdaton ka kinkwana? Pagkukwarta lang da siya bakit? Tapno ada pag-date ta. Anya? Kan tapno ada maitid ko akwarta king ka. Ngam saan ko nga yayatun da siya? Apay nga rod amap-mapan ka iti ayan na, alaman? Wan ata napang ko inala ti kwarta king kwa na si kama. Patsin na ka ni Felisa. Pudno ti bagbakaking ka. Kana kam ni Amor, saan ka di? Ha? Ni Amor, arupat kwarta. A feeling guwapo, oray saan man. Ay dawaw. Apay ni Abur Aya. Pudno ka di tinadamag ko, adwa kami anobya na. Ay kwa, Hindi bagam ti pudno, ikan ka iti kwartam. Ha? Iba ka akong ti pudno, madam. Iba ka kaming ngamok. Pudno, tinaibagayaw. Asaan lang ada kayo tinubya na. At dapat ni Felisa itibiyag na. Anya? Marigaran ka nung aming agpili. Iso pinaggidan na kayo. Naglukon da dya tao. Ala kong ti kwartak, Victoria. Awanan kay ti pain. Ha? Kwarta pa'y lang, tisang kay bagam. Na, abi akas tamot ang tibagbagam kanyak. Tikonam ka di kat jak mamuan, nadda Felisa iti biyag mo. Alay, awan ang muk dita. Di ka man agin iinosente dita. Pudno tibagbagak. Sa bagay, podno man kan saan, awanan bibiyang ko,
Tay-tapay lang, makiwin na swasakon kan ka, ropat kwarta. Saan ko mamot ang asta, Amo ka! Narigat kan ka ti makiwin na swas kanyak. Ngamin, awan mang tad iti kwarta kan ka, no awan akon. Ha! Naimbag pa'y ni Clint. Ha? Sino a Clint? Awanan bibiyang mo. Ala, isoblim ti cellphone ngayon tad ko kan ka. Sus, di awanan aramatag. Ay parikot mo matdaytan ah! Nalaad a babaero! Ala, modto yan dayta cellphone! Pangaasem ti agbalbaliw kan. Agpili ka iti may salaeng. Saan anasaya at apagigiddanom dagiti babaem. Ang mga nuday tantupay ti pakaalaam iti sakit mo. Awan kami ken Victoria, nanang. No kasta, nakapili ka nga rudan. Ni Felisa latan ti kalaysak, nanang. Uray sadot kun awan kwarta na. Okay lang kanyak. Di bali ata na pintas mo. Di mo amut agpili nga men. Ni Clara anobyam ide ti complete package kuma. Ngam anyat inaramid mo. Ninayunam kideng. Ikalay sa ako ni Felisa, nanang. Sigurado akong kunkwana. Apay, anya ti bagam, amor? Felisa, ikasarkan. Ay nawaw, agtagtagainip kan samet. Saan? Talaga kayat ka nga ikalay sa... Pasensya kan, ngamjak kayat ti makiasawa ken ka, amor. Apay mo... Inaklon kon ti baknang agdatdaton kanya. Anya? Baknang dayjay, amor. Awan laban mo ken kuana no bilang laeng. Anya nga'y kaanakan. Nakapili ka din. Tapno isa ganaan to tilong table. Anggal, awanan tilong table ang mapasamak. Ha? Ay no, apay nga. Kasano ko mga agpili kat didak mo tim kaya tanggal. Anya ni Victoria, nakiwin na suwasan kanyak anggal. Ni mo ti Felisa, inaklon na kano jabak nga ngagdatdaton kay kuana. Ay, awan mo! Bungga gayam ti kasarda Clara ken ti nobyo na. Mamuk Naimbag pa'y day di alalaki. Madlaw adisinte. Ay no, ikumpara anak man na nanang. Wala tapod nung mait. Awan laban mo itinaasawa ni Clara nga ex mo. Amok dayta nanang. Saanin ang masapol nga iparupa yung? Nagasat da iti tunggal may siya. Kat sika nga'y mait. Awang mo sirbi dagiti babae nga inayon mo ken Clara anobyam ide. Heartbroken lang arudin da tao. Kastapay lang mo ti bagayo nanang. Agpanunot nga main anaimbag. Sakbay ang makirelasyon. Siguraduam akap-kap na kam di tao. Makirelasyon iti may salaeng. Saan kat asag dudwa, wano sag tatalaw. Tanay, narigat ti makarma. Ay, nawaw! Sakbay ang makirelasyon ka, siguraduam nga iti tao akap-kap na kam. Kang runaan iti amin, makirelasyon iti may salaeng. Iti kasta kat awan to ti pagparikutam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Oh, anya man ang tibagam, siga Rico. Kasapulak ti kwarta tatan. Ay nawaw, kwarta manen.
Awan lat ibagang no di kwarta. Ang dabayadan mi di pagadalan, tatang. Awan kwarta kita. Kita ang awan pa kitang danak. Siyak pa'y laang mo ti pagdawatam. Uray manulaang, tatang. Awan kunak lang arudan. Kasano nga rudan na makaiksamak mo sa anak ang makabayat? Saludsudan ni nanang mo. Ang mga nada kwarta na dayay. No apay kami nga ipilit mo tagadal kat awan mo't kwartam. Gaputa kahit ko ti makaturpo si ti kolehiyo, tatang. No nagtrabaho ka latta kuma, dadda kuma kwartam. Nanang, No kwarta ti dawatam, awan kwarta, kriko. at dabayadan mi di pagadalan, nanang. Ay nawaw, awan kwarta ko naklangarudun. Dagulit kamat. Apay nga na di kay makitangdan. Tapno matulungan dak kuma iti panagadal ko. Di nakpagsawan iti kas na. Tasaan asikatibos iti dayto abalay. Natangkan to mga minti ulong. Idi pay lang ay bagbagaken ka alipate mun day ta adal-adal aday ta. Anya? Ni manang mukaren ti pagdawatam. Sigurado nga dakwarta na dayjay tagtrab-trabaho. Ni manang Karen la kanayonen. Isumot ng tinamnamaan tayo ti dayto abalay. Anya ngay nga rod kat iso ti adda trabaho na. Amangan na yung madamdama kat maumamot tayo jay. Ne, anyat aramidam dito'y pagtrab-trabahwak, ading. At da ngamin bayadan medyo pagadalan, manang. Sana ka makaexam no saan ko ang mabayadan tayo jay. Anya? Kurang asang aribo tayo jay, manang. Dananang kang tatangay. Di mo impadas, tinagdawat kadakwada. Awan ka mo mati kwartada, manang. Ay nawaw, awan laa ka na yun ng tikwartada. Makaunt da nga rod kanya kitay. Apay ka nung ipilit ko tagadal. Ay, iti kastoy ang mapaspasamak, kat kaslapim mo say matlaangan, dagiti dadakkel ta. Sige, mabiit laang taalaag tiwalit ko. Agyaman na klaunay, manang. Di ka matanagan. Bumawi aktukin ka nung makaturpusa. Naimbag abigat yo na nasaling, Kastamot kan ka, Karen. may saman abalkot at tinapay nana. Sa dino ti papanamaya. Agtrabaho ak manen anana. Masapa ak, tada kami ti agluto ita. Una yan agasat yung agkabsat, balasang ko. Kasi kayo umot, takastamot dagiti dadakkalyo. Kasla don kandun niya ti pagkit-kitaan da iti bagita. Uray marigatan kayo kat relax dalaang. Kasla si kamot tuntina ni Rico akabsat mo. Ay, un nga rod nana. Awan pa'y kunada at tulungan dak amang paadal iti kabsat ko. Ti kayat da siguro kat isuda ti pagserbian yaw. Ang aganos kailaang agkapsat. Adan tumulaang. Agbungan to dagiti sakripisyo yo. Ano sam asuportaran ti kapsat mo balasan ka. Wan nana. Aramidak amin akabaelak tapno makapagturpos ti kabsat ko. Asino di imawag, Castro? Ti kumparek, kasangay ka no ti anak na ita. Rumor ka nga rod? Ay nawaw, kapilitan ah. Libre tayo jay Okay. Sigagay, awan pa panap. Rumuarak mo't lang, inton madamdama. Awan mo't aramidak dito'y balay. Umunak nga ruday. Titulbag ah. Ilimang munto'y ti paso. Tapno makitak adagos. Amangan ko na masapsapak nga gawid ngumitisi ka. Wan, amok dayt nahan. Saan na masapol nga ulit-ulitam? Ni Karin nga gayam. Nagtrabaho man na. Nasayat mo nga rin no kasta. Tapno at dama igatang iti bagas. Sige. Agrubuhat ako. At dala ako masop drinks dito na nasaling. Ada, ngam saan akong nagpapautang. Ano, bayadar tumatlang. Kaanaw, no agsweldo ni Karen? Na, awan mo't siguro dakas na no ikanak ni Karen iti kwarta. Ta anak ko maday jay. Nagbayin kayo umot ka dagiti anak yu ah. Ano, kasalat na kahit mo asawa na. Talagang ada. Napigsa kay pailaang agtrabaho. Ngam di umot kaya agtrabaho. Iso nga ron nga trabaho ni Karen. Tapno at dalamutan me. Di kay mabay, niti kastangar aramidan niya ah. Napigsa kay pailaang. Ngam ti anak yumutan ti mang palpalamot kada kayaw.
Isupay ti magpapaadal iti kapsat na. Kasla doon kandun niya kayo mutin nga agasawa. Hindi ka man nagsaot ti kas tatawan ng mom. Adamo! Nga main, makit-kitak tararamidan niyo. Mabanban na nga trabaho jay anak niyo. Sa ita, relax kayo laang adadakil da. Ha? Nagpamilya kayon sa laang may tapno adda ibabaon niyo. Na, soft drinks lang tingatangag. Nagadumot ka ng bagayo. Ayun nawaw. Ha? Itakay man lang. Adda lang ko makarne ti baboy, nana. Adda, 350 per kilo. May sa kilo man nga rod, nana. Ti bayad mo nga Siya anak ngagpapautang ita, Elsa. Pakilista pa ilang kinikaren, nana. Bayadan nanto no agsweldo. Ay, wow! Awan utang ni Karen dito'y istor ko. Apay matakas tangay. Iutang yu pa yan ti sweldo ti anak yaw. Ay, nanana, awan dakas na, tada kami matinang padakal kan kwa na. Napigsa kayo pa'y gamapaya diyo kaya ti agtrabaho. Ay, nawaw, agraman day taabanag, pakibyangan nyo. Wala, tamaas siya naklaunay ang makakitkita iti kasasaad da Karen kan Rico. Nang runa ni Karen, trabaho at trabaho. Kita ti bagina, saan mo ten alumukmag? Rumbang lang nga agtrabaho, ta saan mo ten nga ubing? 23 na day jayon, nana. Anya kayo aklase nga inakan ama. Ay, pasensya ka na, nga mawanan. Sa anak nagpapautang. Di saan lang? Saan lang matada kayo? Katyaday store na. Nakabaybayag kayo mat amang ilukat itiridaw. Apay ngamin anarabyan kayo, nanang. Una, tado tinagistoryaan mi iti kumarek. Addain sangpot ni manang mo apang rabyan tayo. Natenglaang tayo sut iman na yan ti kwartana. Ay, una yan. Natang pailaang mat. Di pa'y magumatang itinaimas nga ipasangon. No kaya't yu tagsida itinaimas, agtrabaho kayo. Saan ka tati sweldo ni manang tinamnamaan nyo kintatang? Agtal na ka man si Kariko. Kaya't mula ang amasulo ti kwarta ni manang mo. Iso akasta ti bagbagam. Awanan, nanang. No kastala ka na yun. Ang mga nulumasinan ni manang. Isula ang ngamin tagtrabaho para iti dayto a pamilya. Kasla dun kan dunya kayo kintatang. Talaga aman nakibiyang dayjay abakit saling. Babayad. Jak magustuhan ti rumrumwar itingiwat na. Pakibiyangan nala aminan, agraman ti saan ta pa nagtrabaho, pagparikutan na. Ay no, manay. Inrugi naman nga ruden lakay. Masurunak iti dayjay abakit. Idi na minsan nga umutang ako maiti karnit baboy. Nagatua sa una. Idi naranaak ijay paradaan. Isulat ta. Umapan lang dayjay. Awan ngamin anak na iso akasta. Ay na saan laanam na minsan nga inaramid na tikas niya'y. Namin adon adaras. Ha? Maumaak lang talaga ang makangag da bakit? Ayun, magsasawam mo't bakit? Awan bibiyang na no relax ta lang. At dangarod ni Karen agtrabaho. At da peniriko. No agtrabaho da adwa. Kaslata dun ken dunya talaga. Kumusta ka mo dito pag-abanga manang Karen? Kasi ti apo, nasaya at mat. Natal na ti biyag ko dito, ading ko. Anya nga minan ti kunam agagaram? Naipasak ti thesis ko manang. No kasta, agturpos kan iti kolehiyo, ading ko? Huwan manang, makatrabaho ak maten. Ay, nawaw. Congrats, ading ko. Kalpasan ti manu atawan, agturpos ka matlaangan. Asino nga iti mangimarcha kanyak manang? Ha? Sika ano asino ti kayat mo? Sika ko manang? Kayat ko ngam amangan no adda maibaga dananang kantatang. Apay ko kat sika mo titimulong kanyak. Sika titimmakder nga amaken inak, nga uray si bibiyag pay dagiti datakkel ta. Sandamot ngamin ama pangnamnamaan. Kapilitan tadun ken dunyamot ngamin dananang kantatang.
Sipod pa'y ide, saan dan ang mapangnamnamaan. Agturpos kamot gaya man, Rico nakong. Wen, Nana Saling. Agturpos ako ni ti kolehiyo, baba ni ti tulong ni manang ko. Congratulations nakong. Agyaman na klaunay, Nana. Ay, wan gayam, numalpas ti programa yaw. Dumagas ka dito'y istur ko, ah. Ha? Apay ka din, Nana? Dated ko kan ka. Anya day ta, Nana? Secret. Basta umay kanto dito'y balay. Nana, may sa sardinas man? Anya pa'y. Day talaeng. At titibayad ko. Tapno kawanan ti ado sa uyo. Ay, wan gayam. Graduation ni Rico ita, saan ka day? Imayak tapno gumatang. Saan at tapno agpa-interview kada kayo? Ay, nawaw. Apay matadi kay napan. Graduation lang mo day ta. Laang ko nam. Numapan kami. Awan mo't lang aramidin mi jay. Agbuya kayo ah. May mayatan ti agil ilad. Ngam ti mabanog nga agtugtugaw ijay. Anya. Ito yung ti sardinas agat gadangag. Ang mga nintong madamdama kat anyapi ti papanan dito sa saritaan. Agkapi ka pa'y aading ko. Ay na, agyaman ak manang. Anya nga iti ko nadananang kantatang idinagawid ka kalpasan ti graduation nyo. Awan mo't. Ay, talagang awan bibiyang da. Nakunampay manang. Awan pa'y ngaming kwartak. Iso siguro akas jayda. Kaslak tupay angin ni Jabalay alabas-labasan dalang. Ay, di balilatan ah. Ti trabaho nga inaplayam ngay, naawat ka? Saan pa'y manang? Ngam amok kan mariknak ang maawatak manang. Ay kat nasaya at ano kasta, tapno adamot pagtrabaho amading ko. Makaurnong kamatan iti bukod mo akwarta. Ikanak man iti kwarta si Kariko. Ha? At damat gaya mong trabaho. Adda, ngam saanak pa nagsweldo nanang. Ay di ka man nagululbod. Itala nga dumawatakan ka, imutan nakpay. Pudno ti bagbakak nanang. Saanak pa nagsweldo. Ay nakaimimot ka. Apya kasta kayo. Kaslabak nang ti panagkita yo kada kami kin Manang Karen. Naimbag pa ni Manang Karen. Man nakawat. Sanakas kada kayo arupat kwarta. Di nakpagsawan iti kasta. Tauray anyat ar-aramidam. Syaklat tatinang. No kastamot lang gayam. Agnaudaklat ni taen ni Manang. Naimbag ijeta na taltal na tibiyag. Anya? Rico! Rico! Ikanlak man iti kwarta. Awanan ni Rico dito'y balay. Ay no. Apay nga awan. Sa dino tinapanan na. Pimanaw na. Na. Apay ka no apay manaw. Agnaid ka no iti ayan ni Manang na. Tanataltal na tibiyag na ijay. Na. Ita ang makatulong ko ma. Pimanaw mo ten. Apay di mo linapdan. Agungot da ijay no lapda. Oo na yun dagit ang anak mo. Agpadadang awan sir-serbida. Di daan mo ti tumulong ka nagit itatakal da. Naibusan ti bagas Castro. Awanan isang ta. Ay no. Apay mo tadi mo yung bagbaga. Kasano, kat awan mo't bibiyang mo. Na. Kasalabasol ko pa ita. Tangay sikat ti lalaki. Sikat ti agdiskitar iti isaang ta. Dari ko ken Karen ngay. Agdawat ka kadakwada. Amangan no saan amang tadagi jay. Amumot akagurgura data. Oo na yun dagit nga inanak. Agdiskitar ka man kit di iti maisaang tani. Mabisin akong. Ay, nanasaling. Umutangak man. Kas makita mo't man manulaangan tilakaw. Malugi no pautangan kayaw. Alam mo tin anana. Awanan isaang mi. Ita nga awanan dagiti anak yaw iti puder yung agasawa. Awanan. Agparikot kayo iti isaang yaw. Di yun tumot mo ti dumngag. May sakilo abagas na ang tigagarak nana. Saan a sermon? Awanan. Talaga na umadan kada kayo. Kita. Saan ang mabalin nga ag-feeling doon kandun niya kayo. Tagbisin kay at talaga no saan kayo agtrabaho. Amumi day tanana. Saan ang masapol nga iparupa yo. Ay nga nga rodyo orayan nyo nga ay.
Agtrabaho kayo Wan, agbiro kami iti pakitangdanan mi. Ni pilaw ijay laod. Agbirbirok dayjay iti agtrabaho iti poultry farm na. Ag-apply kayo kin nila kay mau. Tapno saan ati kwarta nagrigregatan dagiti anak yaw tinamnamain yaw. Napigsa kayo pa'y mag... Nakasaritak ni Nana Saling. Kat naibaga nga imutang kanu dananang kentatang iti store na. Anyat inutang dangay ka no? May sakilo abagas kanumat. Naibos siguro di ginatang mong abastumi idi. Usto tapno mapilitan da nga agtrabaho. Sa bagay mo't kidde manang. Hay, feeling don kan dunya damat ngamin. Gaputa makitkita da nga ada trabaho ta. Day tamat laag daw dawatan ti aramidan da. Di da mo amarigregatan tamat. Balang agnakam damutan manang. Kabailan da pa'y mo't agtrabaho. Anya ti kunan ni Tata Pilo. Kasapulan na pa'y tagtrabaho iti poultry farm na. Wan kanu lakay. Imbagam nga interesado ta. Wan, mapanta kanu ijay inton bigat. Ta isuro na ti aramidan ta. Masapat ang arod ang maturog. Tapos saan ta maladaw inton bigat. Wan masapon nga agtrabaho ta. Ngamin, awan mo't namnamaan ta kadagiti anak ta. Di tayo da mababalaw. Napay alimasin da bakat. At damot lang nagkurangan takas da dakkel da. Dusatan sa amot tinda ito yung mapaspasamak ka data. Bakit? Ay, nawaw! Kas naganak, aramidan tayo ti pagrabangan tayo kadagiti anak tayo. Di tay agbalin nga irresponsable. Suportaran tayo ti anyaman nga arapaapda. Iti kasta kat adamang taripato kada tayo inton dumtang ti aldaw asaan tayon ton akabailan ti agtrabaho. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kaano-anawaya ka, soto lakay, agpawitak iti kwarta, tapno adi igatang mo iti materyales. Ay no, sigurado ka bakit? At akwartam dita? Adamot na urnong asweldo. Saan pa'y akumpleto ngam tapno marugyan kumamot ten ati balay nga arapaap ta? O sige, agkanwasak nga rodin ton bigat. Agtext ka no kasano tapno amok no mano ti ipauit ko. Wan bakit? Kumusta mo tibus mo dita? Ang mga no istrikto unay. Saan mo't kit dila kay? Naanos ni Madam Kanyak. No may papan iti makan, saan mo't nga imot? Nasayat mo't no kasta. Narigat no kurang ti kankanam dita. Ang mga no isupet ti pakalam iti sakit mo. Nasaya ati kasasaad ko dito'y abroad, ta naanos ni Madam lakay. Awan rumbang apagdanagan nyo dita Pilipinas. Tata, adamot na bati a kamuti ditoy, no kayat yung nga ikape. Ayun man, mangtid ka man anak kaw. Nagkapunti kamuti yo aya. Ginatang ko ken Elizabeth. Dagaya min bagas ti kamuti amula na. Adda tatang, ayun gayam, nakasarita yung kadit ti gayim yaw. Weng, hindi kalman laang. Anyat imbaga na ngay, kaano nga grugida? San pa yan alpas ti balay nga aramidin day jalaod. Kaano nga rod amalpas tatang? Makalawas pa'y kunaan na bay. Mauray nga rod Uwinin niya.
At least, nalakakasarsarita day. Ken sigurado a quality ti trabaho da. No agrugida ng agtrabaho. Umay kayon to dito balay. Tada kayo kininanang tagluto. Amuyo mo. Busy ak iti trabaho. Adda gayam maipatpatakder abalay dito, itata Ernay. Ay nawaw, italaan nga na muam. Won tata, asino nga iti makinbalay dita? Dasoto ken Angie. Anya? Ngeg, api akas tamot interaction mo. Awan pa'y makatawon ni Angie ijay abroad, saan ka day? Awan pa'y, manuabulan na lang ijay. Ay nawaw, awan pa'y makatawon na, nga mangipatakderdan iti balay da. Anyat ko lang. Ay kwa, awan tata, adala na lagip ko. Usto no mangipatakderdamutan iti balay da. Tapno ag level up damot base. Ay wala, kantap no dito agparikot, no kasta matutudaw. Abot mo't nga may tibubong ti kalapaw da. Nakabaybayag kamot si Kamayla. Itay pa'y nga urayog ti mantika nga impagatang kukan ka. Nakiistorya akpay ngamin kintata Ernay. Madama nga agpapaaramid da Angie ti balay da nanang. Idi pa'y mat na palabas alawas anang rugi dagiti trabahador da. Apay kaday. Manuabulan ni Angie ijay abroad ayan nanang. Ay, jak mo numano. Ngam kaslaawan pa'y mat makatawan na. Dayta nga road nanang. Awan pa'y makatawan na ng mangipatakderda kano iti balay da. Ay nawaw. Anya nga'y kumati isyo dita. Nakaskas daaw nanang. Anya. Amangan ko nak no addamet ten ti bet ka na ijay abroad kat isut mangmangted iti kwarta nga igatgatang da iti materyales. Bet kamot nga'y bagbagam. Bet ka as in kabit nanang. Ay, jak kamukon ka. Tila ibagbagam mo. Agpatakder dala ang iti balay da. Ibagam nga addan kabit na ijay abroad. Ay sus, sumanao ka man nga minon. Dakkel ti balay nga ipatpatakder yu, kakairnay. Balay ti anak kin manugang ko, Mare. Ay naimbag pa'y dagijay nga agasawa. Nagagidamit ngamin adwa, Mare. Abroad gayam ti solusyon ti parikot da nga agasawa. Wingerod. Manuatawin mo ito na naggargarden da. Ngam kanayon da mabang bankrupt. Iswa nag-abroad ti manugang kaw. Kin nag-apply iti trabaho ti anak kaw. Da babasit nagbaliwan ti biyagda. Ay dakdakkel ti sweldo ti babaunon iti balasiw taaw. Ngam ti sweldo ti babaunon dito'y Pilipinas. Tay tabot lang ti may sama kagabaw. No apay pinili ti manugang ko ti agabroad. Ngam tagtrabaho kas babaw na ni syudad. Siyempre, agkasapulan tayo iti kwarta. Masapul nga agbalin tayo a praktikal. Naku nampay, Mare. Hello, bakit? Kumusta kayong dita Pilipinas? Nasayat mo't bakit? Kahit mo makita ti balay ta? Wen ko malakay. Kayat ko makita ti bunga ti ado a sakripisyo ken bannog ko dito'y abroad. Mabit lang, tay pakita kin ka bakit? Maday ta. Makitam ka day? Ay na, nagpintas lakay. Kita ti disenyo na. Kasta ti disenyo akayat mo, saan ka day? Wen lakay, kasta nga rod. Mano abulan lang ay, kat malpas daytan, bakit? Ay lakay, ang mga noawanen kwarta nga igatang yu iti materyales. At dapay bakit? Sobrakit ti Diyan at duma, pagpuunan mi kanitatang. Anya ti negosyo yung ay. Talipa pa ko bakit? Sika mahayat ti kasta negosyo dita, di ipada siya. Isumot lang ti ko na dagiti karuba. Tapno at da ka no asidag a paggatangan da. At damot kit din itatang ang mga sikaso bakit? Kapag ilan na paimot kit da Kaano nga agawid ni bakit mo soto? Diyak pa mo tatang. Awan mo't na ibaga na. At dangamin mangmangag ko sayang guseng. Ay nawaw. Anya sayang gusang tatang. Amangan ka daw no at kabit ni bakit mo, ya abroad. Anya? Wala, takaano lang hindi nag-abroad.
Ita, adamutin balay kin negosyo yaw. Asino mo't tinakangagan nyo iti dayta tatang? Dagiti marites, dito yung lugar tayo Amangan kanunod na kabit na amang mangti diti kwarta na. Amok asaan arupat kwarta ni bakit ko tatang? Kano asino man dayta as sumanaw? Amangan no apal na daytan. Ato ti kasta klase ti tao ita panawon tatang. Apalan da no dag progreso akalugaran da. Jak magustuhan ti kasjay nga istorya si Kamayla. Ay nawaw, anya man tiket yu asawunan nanang. Amangan no adda kabit ni Angie ijay abroad kung kunam kanumag. Anyat amu tayo ngay nanang. Amangan nupud no ti atap ko. Ay pangaasim di ka sumanaw, taamangan no day tapay ti pakaibaba inam. Pustaan tayo nanang. Addaman kabit na dayjay. Imposible Kaano laang idinagabroad. Ita, addan tinegosyo kan balayda. Di kay mas daaw aya. Ay unay kananak ko. Hay, apal mula dayta. Anya ko mati apalak ijay ngay nanang. Wala, tanag-progreso ti biyagda. Ay, saan na pulaos nanang? Sa anak makarik na iti apal kenkwana. Ay namayla amamu ka. Amok ti ugalim. Sumanao ka. Taaddaman ti kalugaran tayon ang nagprogreso. Kat di mo kaya ti maartapan. Anyat ko nang bakit? At na nag-message kanyak lakay. Ag di na magkanumat ang dita lugar tayo. Nga dakabit ko dito'y abroad. Di mo latan ni kaskaso bakal. Ammo mimot kit di asan apudno ti bagbagada. No asino mo't day ta sumanauan. Ni Mayla kano akalugaran tayo. Ay nawaw. Ni mahilamanan. Isu kanumot ti bagbagana. Mas daaw ta adda ti balay ken negosyo tayo. Isu nga atapon na nga adda kano sa balim dita. Talaga mo't day di ababae Urayan na ti panagawit ko. No kasta, agawid kan bakit? Wala kay, agbakasyonak pa'y man, agsagana day ta babae. Ay na, magagaranak launay na makakita ken ka bakit? Kasla nakitak ni Angie ijay paraangan da itay nanang. At damot nga min di tabalay da. Ay nawaw, kayat ka di asawon dayta anagawidan? Nagbakasyon laang, agsublinto ka no ijay abroad. Aya, Tangiwat mo man na, di ka sumanaw, tamangan no anya pa'y ti aramiden na ka. kabutang yu dayjay nanang. Ay na, saan man at tilalawlawatam. Di mo irurumun ti padam a tao, babaan iti inuulbod nga istoryam kunak tumag. Nay, si gayam dayta Anjay. Apay ka de, Dakkel nagbaliwam anya ti kayat mo asawan? Dakkel ti nagbaliwam kunak. Dayta ka din ti alagang kabit akunada. Kabit mo't asasawam dita. Asino ngay nga raw tinangtad iti kwarta kang ka. Mano abulan mula ang ijay abroad ide, kat nakaipatakder kayo iti balayaw. Adda sugar dadim ijay anya. Tapno ibagakin ka. Anos kan gagat lang ti punak. Jack patay. No di ka mamati, di agabrod ka ma, tapno mapadasam ti agprogreso. Sumanao ka dito nga. Ay talaga nga agbala day di amayla. Ay no, sino tagbal na bakit? Day di amayla Apay manin ni Mayla. Sumanao nga rod, no agsasaupay akit kaslaam mo na amin. Di mo latan ikaskaso bakit? Ay sana mabalin, saan ko akabutang day di babae? Talagang sa mo takas jeti kinatao na. No saan pa'y lang agsardeng day di, talaga nga idarungkon, marmarwam day di akalugaran. Ay mabusurak man iti anak yun na naising. Jack kaya tikas di nga ugali na. Sumanao, naimbag kumamot anupod no ti rumrumor itingiwat na, saan mo't nga rod? No ni Mayla nga anak ko ti dakdaka batang balasan ko. Talaga nga ugali nan ti kasjay. Narigat mat nga rod ang mabagbagaan, tanudad dumakit makaungat pa'y. No siyak ti mapunuan, talaga nga idarum ko day jay nana. Ay wala. May mayat manen no idarum mo. Iti kasta, adda pagnakman na.
Talaga nga awan manaknakam mo si Kamayla. Naa, DJ paila ang mat nga anji ti kanunungan nyo? Pangaasim man tagbalbaliw ka anak ko. Mano ti tawon maun ngam kasta payla ang tiug ugalyam. Nakababain man ti kasta. No saan apod no? Apay ngamin nga agpaapiktar DJ nga anji ngay. Ikaman iti preno tangiwat mo. Saan anasayat nga istoryam ti may sa abanag no saan mo't apod now. Agsubli DJ EJ abroad, saan ka day? Anya kumangay ti bibiyang mo no agsuble. Makitam day tananang. Agsubli EJ abroad ngamin ada sublian na ijay. Ay napakawanam. Ay jakamukan ka. Day ta nga ugalim ti pakaidarumamtaw. Awan mo't ni bakit mauso tao? Napanidya barangay hall, tatang. Anya? Nagpatulong kin kapitan. Saan mo't nga minasardengan day nga mayla. Ulay hindi dya babae. Nauman ni bakit ko makisarsarita kin kwa na. Iso day ta. Idarum nakit din. Dayjay mo't kami na mayla. Narigat ang kasarit-sarita. Kasta no apal ti aday ti kaunggan ti may sa tao, tatang. Kano nga agsublin ni bakit mo dya abroad? Ang mga numataktak no idarom na pailaang dayjay mayla. Saan mo't siguro, tatang? Tapno addamot lang pagnakman ni mayla. Kantap no sa anin asumanao. Indarum da ka kanumag. Ay nawaw, asino mat tinakadamagan yun nanang? Ni Kagawad Lucas. Asino tinangidarom kanyak? Asino kumapay ngay? Ni Angie nga iruruman mo Anya? Daita ti ganabam. Sumanaukan tumangamain. Ang mga numultaan dak nanang. Numultaan da ka, di agbayad ka. Anya kumapay ngay. Awan kwartak apagbayad ko. Ay katala, ituloy mo pa'y tikas tang arabin mo. Sumanao ka pa'y, agpatangkan ka, aging kay kayat mo. Tamakita man no pagpatinggaan ti kinatangkan mo. Nadamag mo siguro anapanak ije barangay hall idi kalman. Iso nga imay ka dito'y banayan niya. Pangaasim ka din di nak kumaidarom. Narigat ka kasarsarita. Kat ti agdarum laangan ti amok a solusyon tapno agsardeng ka. Awan pagbayad ko numultaan nak. Ay nawaw, saan ko naparikot day ka? Kaasyan nak kadi Angie. Apay, naasi ka kadi kanyak, idi inis istoryam nga adda kabit ko ijay abroad. Nakonsensya ka kadi? Saan mo? Please. Nakapangid nga kon may lang. Ituloy ko ti agdarom, tapno di mo aramidan iti sabali at tao ti kas iti naramid mo kanya. Ulitak man na, awan ti kabit ko. Amin an naipundar mi kinilakay ko ket nagbanugak nang watang. Anyat imbagan ni Angie kan ka. Agdarom latta ka no nanang. Anya nga rod nga ay. Ano sama? Ay nawaw, nakababain ti maidarom nanang. Ay na anak ko, basol mo matlaang no apay anaitarom ka. Di kan tumit agpampanunot. Sao kala sao. Nanang, Di nakman drama anak kasta. pangalak iti pagbayad ko numultaan dak ngay. Ay kat parikot mo matan dayta Dayta apal mong tumit tinangruna. Dayta tiganabon ti tao as sumanao. Inton sumaruno. Ikam ngamin iti prino tangiwat mo. Tapno di ka maisagma. Ay nawaw! Agbalin ka anaragsak iti baligi ti padam a tao. Di mo ipalubos nga agari ti apal iti kaunggam. Ngamin, ang mga nuday tanto nga apal ti mangdadaal kan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayat
Isulatan din kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat ko nam itayan, Mari Ellen. Ipabunyag mi ni Marcos inton umay abulan, mare. Ay kat nasaya at ano kasta, Mare. Isu na lang ata kurang pa iti may sa dagiti ninang. Dagiti gagayim yu kun lakay mo ngay, Mare. No okay lang kan ka. Mabalin ka di asikalatan timang kompleto iti listaan mi, mare. Ay nawaw, sigurado ka kadi, Mare. Wen, mare. No okay lang kan ka May saka kadagiti plano mi nga alaan mi aninang ket. O sige, Mare. Ay na, agyaman ak launay, mare. Agyaman ak, taim manugot ka. Iso na lang ang ataawan kwartak, Mare. Si kakit dimot, mare. Okay laang. At least, kompleto tininang. Okay, adaken ka day Mare. No alaan da kaninang, kayat ko lata. Sa di naman tinaggapwa mon si ka Ellen, Ay nawaw, nagpakada akmet kada kayo itay, nanang. awan nangagaw. Naggapuak iti ayanda Marilo. Kinasaritak nga isuntimang kompleto iti listaan dagiti ninang ti apuyo. Anyat ko na nangay, imanugaw. Wan, imanugot mat. Isulatan ti inalak, tamano alawas laangan kat saan pa'y akumpleto ti listaan mi. Awan mo't siguro tidakas na ano kumariyam mo ni Marilo. Sa maysa, nasaya at atao day jay. Bagay na ti agbalin aninang. Unang awan mo't kwartana. Anyat ko nam, ulitam man. Ah, awan nanang, awan ti kayat ko asawan. Ti apuyo ngay, nakaturog ka di pa'y laang. Ay lawa, itay pa'y ata cellphone mo, ti dumdumuga Marila. Agkit kita ak iti mabalin nga irigalok tatang. Regalaw, para kanay, Para iti anak ko iti bunyag tatang. no kasta, agninang ka. Un tatang, kinasarita nak ni Mari Ellen itay. May saak kadagiti napili da nga agbalin ani nang iti may kadwa nga anak da. Kabailam nga ta ti responsibilidad ti may sa aninang. Ni tatang mo't, kabailak Nasaya atak mo't iti panagkunak. At da maisurok iti anak ko iti bunyag, tatang. Sa bagay mo't kiti Ay, no da kayo ti saludsudat, tatang. Anya nga tati mayat ama irigalo. Sikaman. Noon ya't pakaanayan ti budget mo, di isulatan. Sanda mo't siguro agpilay. Nakita timpos mo alistaan dagiti ninang ti anak ta. Kat, Api akas jay. ti anyamanan, Yak mo din makita tinagan ni Kumaring Marilo. awanan ata sino kataklakay. Matuloy ka nung nga agawid ni Mari Rosale. Isulatan ti alaan ta. Ay nawaw. Nakisarita ka ken Marilo sa ita ibabawin mo't laang. Di mo kadiam mo abak nang ni Mari Rosale. Wen angam anyang iti mariknamot ni Kumaring Marilo no kastalaang. Mabalin mo't nga inayin mulatan ni Rosale. Sana masapol nga inikat mo ni Marilo. Subrada nga rudan lakay. Masapol ang maikat ti maysa. Unay kan. Awan masaktan tirik na ni Kumarim no kastalaang. Maawatan namot siguro lakay. Sayang ngamin ni Mari Rosale. Adayo adakkel ti maitulong na iti anak ta no iso ti alaan ta aninang. OFW day jay lakay. Ay saan? Di mo ipilit ti kayat mo. No asino tinailista, iso tagbalin aninang. Saan ang mabalin a basta sukatamlatan? Anyat makunayo iti daytoy akawas, tatang. Bagay mo may anak ka. Mabalin nga ta nga iso ti isuot ko iti bunyag ti anak ni Mari Ellen. Ay wala. Mayat na ita anak ko. Disente akitaan. Naimbag ko nam tadala ko ni Nana Suping awag-wag. Nukas ka. Wag-wag gayam na ita. Untatang, saan laang amadlaw ta na ilabak na iplantya. Binulod ko ti plantya ni Nana Suping.
Tinapatay kita da isuot mo. Wan tatang, tapno saan anak kababain kadagiti daduma aninang. Sigurado ano sa anak agimatang iti isuot ko, ket syakto ti kasimplian ijay. Awan rumbang nga pagbainam. Saan ba't nga iti kawas ti pagbasaran? Tinapatay kat ammom ti responsibilidad mo kas may sa aninang. Ay natatang, magagara naklaw na yun. First time ko ti agbalin aninang. Madlaw mag, talaga nga insaganaam. Adda ka di aramidin yun, nanang? Awan mo't kit day, apay ka day. Da kayo pa'y man ti ibaon ko iti ayanda Marilo? Ay nawaw, apay ijay. Pakibagakin ko na asaan migayam nga alaan aninang ti anak mi. Ah, anyat ko nam. Nasukatanan, nanang. Ni Rosalie tinsukat mi kinkwana. Ay nawaw, apay mo't akasta. Nakasarita mo jay tao. Sa ita, ibabawi mo lang gayam. Nag-text nga rod ni Mari Rosalie, nanang. Naladaw ti text na iso akas jay. Gaputa OFW ni Rosalie, gaputa baknang. Hay basta, mapan kayo iti ayanda Marilo ita. Tapno amuna. Tapno saan ama ilawlawan. Ay saan? Sika tinakisarita kan ko na. Iso asika ti mapan iti ayanda ita. Saan asyak ti baon mo? Ah, Diyos mo mare. Agyaman naklaunay, Mare. Anyang aminan tinapatag nga ibaga mare. Dirit saan kan amare. Saan kan nga alaan kas ninang. Ay nawaw, apay nga mare. Nag-text ni Mari Rosalie kat naibaga na amatuloy ti panagawid na. Isot na pili mi amang kumplito iti listaan mi. Ah, kasta ka di mare. Uwan Mare, inton maminsan tulatan anya Mare. No kasta ti kunam. Okay lang. Saan mo't amabalin nga ipilit ko ti agninang no saan asyak ti kayat mo. Agyaman naklaunay ta maawatam ti desisyon mi. Wan mare, medyo sabali tirik na ngam anyangay nga rod no dayta ti desisyon. Anak yu mat nagbunyag. Saan amabalin asyak tag desisyon. Nay, kunakman no mapan ka iti ayanda kumarim. Saan anatuloy tatang? Itan niya gapaw. Inalada ka aninang san ka day. Wan, ngam imbabawi da mat tatang. Anya? Imay ni Mari Ellen dito'y balay idi na minsan. Kat adda ka no inalada kasukat ko. Naa. Apay nga kasta. Sapay insaganaam ti bunyag ti anak da. Wan nga rod tatang, ngam awan mo't maaramida. No pampanunutak, okay lang siguro. Awan mo lang agpaiso ti kwartak. Nakurapayak lang amin. Nubaknang ti kayat da. Di saan da ka kuman akin nasarita. Tapno saan mo't amasayang ti oras ken kwartam. Anya ngay nga rod tatang, nalpasan, imbabawidan. Madlaw mo amin. Baknang ti kayat ni Mari Ellen aninang ti anak na. Ay, day ta tinarigat. Talaga a big deal no nakurapay ka. Mapabainan ka pa yan. Jakmat nakita ni Marilo. Ni Mari Rosalie ti addalakay. Ay no, di mo't imbakakin ka ano asino ti aday ti listaan kat isudan. Kinasarita ko ni Mari Marilo na ipalawag kumutan amin kang kuana. Nalabos mo't ti kastangog ugalyam. Nalabos mo't nga ibagbagam. Ar-aramidak daytoy para matlaang iti anak ta. Nubak nang gayam ti kayat mo aninang. Di kalat takuman nakisarita kin ni Marilo. Di ka mo't makaawat. Nakapagsarita kamin kunakmot. Pasensya kan, Mare. Pasensya, awan mo't basol mo kanyak pare Danilo. Pasensya kan, iti naramid ni bakit ko. Ah, dahil ka di? Ay na, maawatak ni bakit mo. Kan may isa, awan matlaang kwartak. Nakurapayak, iso ahusto laang ti naramid ni bakit mo. Kasta ti bagbagam, ngamamok ang nasakit para ken ka tinaramid na Mare. Isula ang tinagdesisyon may papaniti day banag. Amok matkit di. Nod na ngamin ibagami kin inanang, kat di namot ikas kaso. Ipilit na ti kayat na. Di kay madanagan. Awan mo ti sakit tinakam ko kada kayo. Ay na, agyaman naklaunay no kasta Mare. Ewan gayam,
Alaam to'y regalo ko maiti anak yo. Sayang met, awan met laeng mangusar dito'y. Agpasentro kami iti gayem ko ita, tatang. Ay nawaw, apay di sentro. Asikaswan mi dagiti papeles mi, tapno maka-abroad kami, tatang. Anya, agabrod ka kunam. Wan, tatang, ipadas mi mamatigasat mi iti abroad. Apay adi mo mo't imbagbaga nga lagayang plano mo agabrod. Wan, taamok adinak palubusan. Sigurado kayo kaday anasing putibusyo dyan. Dayta ti dimi pa'y sigurado, tatang. Ay nawaw, agabrod kayo, di kayo sigurado. Di kay madanagan, at damot tigayim ko akadwak no bilang. Unang delikado nga road. Awan mapasamak no saan ko nga ipadas, tatang. Sapay la kumata suportaran nyo ti plano. Nagabrod magayam ni Marilaw. Ne, kaano pa'y nanang? Ay nawaw, di mo amaw ang nagabrod ti gayim maw. Awan mo nga minadakdakamat na nanang. Amangan no nasakit pa ilang tinakam na ka. Anya kumat pagsakitan tinakam na ngay. Nalipatam ka di, tinaramid mo kwa na ide. Nagsaritaan mimot anasaya at dayjay nanang. Nakisarita akpay iti personal kang kuana. Wan, nakisarita ka iti personal kwa na. Ngam sigurado ang nasaktan di tao. No sika ti adda iti sitwasyon na. Sigurado ang maawatam dayta. Kumusta ti abroad, anak ka? Hay, makabanog, tatang. Dua atawin ko laang ang nagabrod ijay, kat nagrigat gayam. Awan ti husto nga ina na. Kahit ada ka di pa'y plano mo agsubli dyan? Makitan to man, tatang. Aginanaak pa iti makatawan, tapno makainanamot ti bagi. At niya ka no ipadas mo ti agnegosyo. Kasla saan kumot alin niya ti agnegosyo, tatang. Pagpanunuta man na imbag, awan mo't dakas no ipadas mo, anak ko. Anyat amom ngay, at dakak mo't akadwa magtrabaho no bilang lang. Mabiit man laang pare Danilo. Ay nawo, si kamad gaya mare. At ang masapol mo. Oo, alam day to eh. Ha? Anyat linaon day ta asupot. Chocolate, sabon kanda dumapay. Imported amin. Ah, Para kadagiti ubing. Awan nga minuwayak amapan iti ayan nyo. Iso nga ipawit kulatan kan ka. ni, agyaman aklaunay mare. Awan na nyaman na pare. Naimbag lang nga at damaramananda. Ay nawaw, imported mo't asabon kan chocolate gayam ti linaon ti supot. Nangalaan mo't nga ta ni Danilo kadagitoy. Danilo! Danilo! Apay ka day. Nangalaam iti chocolate nga inyawid mo. Ay way, inted ni Marilo da kita. Anya? Hangam sa naparakin ka da kita. Para ka da kiti ubing. No kasta, nagawid gayam mo ti kumarek. Wen, sana nag-textin kaya. Ang mga nalipatan na laeng. Mapanaktuman iti ayanda tagsarita kami. Itaan niya gapumanay. Alaak aninang ti may katlong anak taa. Naimbag pa, inuman nugot day jay. No kayat mo, katsika kumatimay sa aninang mare. Ah? Ay, kwa. Ay, nawaw. Sigurado ka kaditi kasta nga ibagbaga, Mari Ellen. Wen mare, sika ti number 1 iti listaan me. Ah? Ay na. Pasensya kan, Mare. Ni, apa yan mare? Sa anak pa'y anak kasagana ng agbalin aninang. Agkita ka laangan iti sa balay. Anya asaan anak kasagana mat nga ibagbagam mare. Kas makitak mat, kat kabailam mat ten mare. Pasensya kan, Mare. Ngam talaga adyak kayat. O sige, no kasta ti kunam, okay laan. Bagaan naktulatan no agbaliw ti kapanunutam.
Andiyan imba-imba ka ni Ellen, anak ko. Alaan da ka no aninang ti may katlo nga anak da, tatang. Ay nawa, manain. Wen tatang, kabailak kanumutin ti agninang. Amo na nga men nga da kwartam. Ay, talaga masapul abak nang ti kayat na aninang tatang. Kahit imanugot ka. Saan tatang? Jakon kayat ti agbalin aninang. Amangan no inton madamdamakit ibabawi ng tumanen. Isopay ket di apagsakitan tinakam ko. Anya dyan na damag kaw. Saan ka numutan akayat ni Marilo ti agbalin aninang? Ay, saan nga rod nanang? Iso ko matimay sang alaak aninang timay katlo nga anak mi ken Danilo. Ngam di namot kayat. Amom siguro no apay. Ay, nasakit itirik na nanang. Kastamot laang tinarik na idi imbabawim tinagtulagan nyo. Dua atawunan tinapalabas. Ang anyangay nga rod. Si kantumo ngamin, napili ka iti agbalin aninang. Nakisarita ka kenkwana, iti manugot, kalaat ngayon babawim, ta sinukatam iti OFW. Itatanda kwartana, ala manen aninang. Nanang. Saan ngamin anasaya at tikas anak ko? Uray asino mo ta, masaktan no kasyay laeng. Saan akwarta ti pagbasaram no asino ti alaem aninang? Importante mo laeng ti ugali. Ay, nanang. Uray nakurapay no naimbag a tao. Ikat mayaten day chay. Kan maysa, iso amangala kayo itininang kaninong, wano jay kunada amay kadwa nga inaken ama dagiti ubing, tapno adda katulungan nyo amang bagbaga kadakwada. Saan ket atapno adda mangted iti kwarta. Ay, nanang. Angam anya ngay nga road, adda ditan. Iso asapay la kuma, tapagadalam day ta na pasamak, Ellen, anak ko. Ay, nawaw! Sakbay ang makisarita ka, siguraduam akabailam atakderan. Saan nagaputa na kurapay jay tao kat basta ibabawim latan. No agpili ka itininang, saan la ang akwarta ti pagpasaram. Laglagi pam, nga importante matlaang ti ugali. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.